me de musha unsa. Ezike nyame de musha unsa. Yahweh nyame de musha unsa. Yahweh nyame de musha unsa. Ezike nyame de musha unsa. De musha unsa brade de musha unsa. Aduma mi ye brade de musha unsa. Aduma mi tu brade de musha unsa. When you say me near brade de musha unsa. When you say me near ni bi brade de musha unsa. Aduma mi ye brade de musha unsa. Anybody else me brade de musha unsa. Esaboni echi am ye brade de musha unsa. Owa Ezekiel nyame me de musha unsa. Elisha nyame me de musha unsa. Yahweh nyame me de musha unsa. Ezekiel nyame de musha unsa. Yahweh nyame de musha unsa. Yahweh nyame de musha unsa. Ezekiel nyame de musha unsa. De musha unsa brade de musha unsa. Aduma mi ye brade de musha unsa. Aduma mi tu brade de musha unsa. When you say me near brade de musha unsa. When you say me near ni bi brade de musha unsa. Aduma mi ye brade de musha unsa. Anybody else me brade de musha unsa. Esaboni echi am ye brade de musha unsa. Adunya mi bro Ezekiel nyame bro Messiah Onyame bro Adunya mi bro Yow Adunya mi bro Adunya mi me de musha unsa wate Woni say me near brade me de musha unsa. Anybody else me brade me de musha unsa. Esaboni echi am ye brade me de musha unsa. Adum nyame bro Messiah Ezekiel nyame me de musha unsa. Elisha nyame me de musha unsa. Yahweh nyame me de musha unsa. Ezekiel nyame me de musha unsa. Yahweh nyame me de musha unsa. Yahweh nyame me de musha unsa. Ezekiel nyame me de musha unsa. Me de musha unsa brade me de musha unsa. Aduma mi ye brade de musha unsa. Aduma mi tu brade de musha unsa. When you say me near brade de musha unsa. When you say me near ni bi brade de musha unsa. Aduma mi ye brade de musha unsa. Anybody else me brade de musha unsa. Esaboni echi am ye brade de musha unsa. Adunya mi bro Messiah bro Arani Nyankopon ya da security ampo Nyankopon samro bi atete ne lotto pepam single 220 amo abo 222 obi de ye obi de nye ensate nyina nyepe obi atete ne de obi so abuka de ahye eye kire hukume boto kuma bi na ewogense ne ha no kino de ikwagiska wani obi adi emawre ho wo de beba kyena na de kye amema mu nyina jo mama kwaba oro efo mensa oho tesen na menchi chairman Mozato chairman wakonta otondua ewo social welfare matese mobie muku ha minkura asefo ni nyina mo ho tesen mamenko atronie akura bi wo ho maame akosua donko emerwafo ni nyina ka akire no magua oho tesen asofo wobono ni ahafo mantam ho nyina hia Romans of Opening, Anglicans of Opening, Most Reverend Matthew Kwasijamfi, Bishop of Nyina President. One odifo Matiensu, Methodist asofo mpanimfo mo wobono ni ahafo mantam Presby. Ba ko pebi na nka ho odoma. Eno achi odifo Emisa, one Revelation Church.
Niyama sorry, the New Generation Church of God, the founder, leader, general overseer, the humble lion, apostle, prophet, bishop, Francis Mensah. What is saying? One of elders in abayifo a wabra afomantama nyina mechia ma mu nyina adwo scammers okot mo what is saying? Nyame ntua mu nyina ka according to munyum amoyo akuafo mo ho ye taxi drivers aban adwumayefo aloyafo ensantrofo so aya na mo nso mutie bi na mo de mu programs awia edu anwumere say dia radio bi adum. I'm telling you ebasa brone afomantama nyina no Yenina ye tie sompa. Ahana ese otie na dey your stories because ahana amount the real stories. Anya bosire ka ohwa me insanifa abofkate ho na de me content and video so ti Sompa TV, YouTube ko ho ubenya videos ni bi. Facebook ko ho ubenya bi. Tune in obetime tie mo amutie mu amarone UK, Italy, China, India, Switzerland, Netherlands, Belgium, Dubai, Qatar, and in Patamu, Mechiamu nyina. Afi traditional radio no so 98.9. Ma menchiam inkuru asofo ni nyina na regional chief imam ono deputy. The friend na Poku Piesie fa asemche. Jumadi ne friend no Nsem Sisi. Nsem wa beti abeka se ampa. Enti ni patrimu ye sumo. Eno nko na betena fia kaka. Sa wo ye hu a onko a wontimi ntie show no. Wontimi hwe. Ene ehu bebam. Asi na Poku yes, ene ehu bebam. Men kan kire se bono ahafomantam sunyan krodua no emua yehu. Ma menchia odene ho nana kosia fima dwaben. Oye boma ahima, ono anso ne doma ahima. Ne sewa ene odomase number 1 traditional council nana ya adansi puduo. Doma ahima sewa ene eye odomase number 1 traditional council. Ohima bia ye doma ahima sewa. So ni mafatu utrime babi isi ya wetwa. Menkwana banyi mintum na so mehwe 3 regions so I am the only minister for Ansem Shanton of Shanton Classic. Ma menchia ampem. Shanton ka kire ampem se meba ho chena wate. Wankasa kura meba ho za ache o. Ka kire ampem se meba ho mba be ye me settlement no why. Menenam nkurase ntimi adaje. Ene mano ene mo kire. Ene mu besu. Bi mu so bedun wo mafidie. Bi mu so bedwane. Bi mu so ebe dwim machine no. Esanse asam no enye hu na areho. Ede na esisi yi. Men kan kire se kuro no mu ayehu. Na wankasa tie bi. Hwe bi. Join me Facebook. Na se obegya wo ba ene eye futuo bi na me de be ma Ghana Education Service. Ene Ghana National Association of Private Schools. We eye free consultation ena me de mamo. Nyade a meka sa tiamo. Men kasa tiamo so da because me general manager Tarawa Media on kire yen sa anofom wo ho men hyeda so mama no mfom da. Manofom so amepa mo chewo but enye anofom. E free ben sabosumi nie. Enkwada yaku wo mo e wo sunyan ha wo mo aduru dunan. De otwa to kora aye enra 1 year 3 months orebe ho. Enra 1 year 3 months akwada afeba ko bosumi miensa yakuno obi yakuno. So the car ne bono, so the motor ne bono, so twini moja o. Akwara na anwu natural death. Obi yakuno deliberately obi yakuno. Afi de asem no atrapito abisim afi de adoso nti na na dwei mashada akọ odene ho nana kosi afim adwaben ho me de video ni nyina koma no me de audio ni nyina akoma sana na odene ho okunipa owa aboje nana ukuro mu ne ewu nana hwede ekoso okurum ene nana kosi afim adwaben atini so manim odene ho watini so no say hey ena mo nka nkire mi ahemfo amukọ nana ho eya mo nka de esi wokuro no mu nkire na wate nana opade hwe hwasa wo hwe aduana kakraka we nyina wo de ho Ghana aduanafo wo Ghana nyina omo hema no enti mo ankansa ni bi ankire na oba hema onte munjan saasesem no
ensasesem no ena nana wate nana de nana nka hwe ode ne ho nka hwe tro ebeduru nanim ni na aduru awie nokore abusia ena me wura ho me ho saama na no na me ne odi nkomo bi me ka kire mo se enkura ewo kurom ha sei enkura wo bra hafo ensu atwa kura no ho ahia no munni nsuo ni bi ni munni o mamenchia eye sunyan manhene ne chia me na napia kubi na menchia sunyan manhene nankasa na nabosoma so enkrawi woni wa hemfo ene ma hemafo binom hwe abusuya enya kasa na Poku Piesie me pewu na no na me nemo ye traditional analysis bi se zongo so ba bia mutie fini wo no ba bia mogana bia no ewo no ensuo bi da ho ensuo no ye fra no mpirisi sa nsuo no ne papa ene nsuo agei na mode niema bi di agro wo zongo so ha ba bia nsuo ni ti da no mo sitie fidi asiso abotan bi na ewo ba bia moye pipe no eho na mpirisi ni siwo ana me ka kire wo se ukọ eye zongo tie fini so opposite ba bia go filling station ni wo no ba bia wo mo eyi nwo no wo mo yi wo mo chi gare na so wo ye de gare no mo chi aso mo chi gare no on se honho da mpirisi ni ho na da mpirisi no ana fam ha zongo so na be pie mama losen muntie de meka ni na be besi asem so mode niema edi agoro he bible se yemfa Caesar kasa de ma kasa na yemfa nyankopon de emma no muntie de asie sama ka kire se sansuo no empirisi no ene kwa akobo mama losen na fam ewo ukodadwam ho efam ukodadwam ho na fam ukodadwam ho saa na kwa kosi magazine usi magazine a ensuo na friend da nyama ye woda nyame hene no eye agei de duru ho na ne din asesa amana duru eye danyam na agei na agei duru ho a na afamu a woma kwakopiem ewo abisim eduru abisim ba bia yebedi nkomo ya na etwa nsuo ne yira saa obi anim kwan a esuo agei fa so a osanso kroso na akobo nsuo bim ewo ho na wo mo akwakobo esuo tano bofo akwa esukasim na afi akwakobo pum na watwe me yense ekobosumi ni nie manho obi pothole bi eda saa ba bia me ba bekire emoja ahwie gu ho maka saa obi antie afi de asi enne say ye de kase bo na bra wote ma me nkwana me nua ba no eni nkomo na tie de asie na me nkire wo consistently emoja ahwie gu saa area ho na nsuo be na da ho me nua ba ma adwobie o ya jo boko de na me adumo ana de me ne wa na ye Nsem Sisi no wate mba so matina wadaroma afi fa me kwa akire bi o afi na ebi obi aso na fidie na ehefa potin na wugina no na ede na asisi ho consistently ansa na ene sisi ya de asi no ka kire me mba che yo na wede Nsem ayi bembe emre akramo ani me frɛ mo sɛ wabre won accident bi asiwa hello abeta yeah hello relax kakra gina so be 2 minutes ma me why mba che yo o be 1 minute per why mba che yo gina so kakra bi ma me ba sisi ya 98.9 FM Yenyina ye tie sompa. Yenyina ye tie sompa. Yenyina ye tie sompa. Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa. abeta mama afede wa rest kakra won me ba sana na mo ya man pante sa ne enchena pressure ba why me ba che yo ma afi fa me kwa akire na pa cho ni tie wa bi munina me frɛ sɛ accident bi asi ɛyɛ wankoja kura ɛyɛ kura bi a wofi abisimu ba ɛwɔ amunamu hɔ
amena mu hɔ no mu yi mu wɔ hɔ first no na kyerɛ sɛ ubu abesim kɔf na ya boys no ta wohoro ka wo hɔ na me fa san na wusane na wo kɔ a me fa san after water west for junction no me fa san baabi a na wo mu yi engo no me fa san amana bi na ɛda fam hɔ no ɛda kota no ma ada hɔ ampanifo atwi wo mani a na hɔ ho asɛm na wo kan me fa san hɔ to aso me fa so enti no anwume yi wɔ hɔ ana yɛte sɛ dede kwan no so enti edi mi ka kwere je sɛ car na anya accident na accident no emu no driver no na wayɛ weak mre na mo fa na de ne kɔi enti yɛnyina bo some emu ni accident sisi wɔ ha saa moja ka gu ha saa enti ba chan ɛna ɛnɛsu bi bet 4 days ni ebi tisa na edomafo amalodi eko kumase nipa gum nipa yema ena ebe ehwe wa hase ena enesto sa no pai kura no ya ne makoma me domafo de na nipa gum na ya no pa awia na asa na dwa homache ne ba so na ye awia be 11 ho awia be 11 anopa be 11 ena no ene ka moto anasa ene den me pa so ebo yamna no mu amana kro na mu me pa san okay enti eba sa nipa prai ana no so nipa prai ba nipa nwu moja hwe egu yi me pa san nipa nwu but wo mu prai de me pa san okay me da se ena anwumere si esan wo ha we so si na eme se be yi ni moto so cabo moto ready etwe na de ne ko ensuo ne so pɛ o de ni wura ensuo no so pɛ ena driver ne dwane eno so emoja hwe egu ye won ya ba tan no je hwe egu ne hwe egu ena ni bi so sa enti de ekoso wa ha no na me ba se ni eye ensuo ben ya ensuo ben na hia ho no me ba se ye ensuo agei ene wanko ensuo agei ene wanko wo mu hia wo eho a sa ensuo agei no woni ba bi efiri ensuo agei no o firi side ha sei o min so say agei na fi Sunyani no agei no na so ni mama losin ha me ba san enti wo fa mama losin na ena friend agei no ena wom hakosi magazine na fa magazine ba be si eho na e friend danyam nti e fa magazine saa na fam saa ba be si ba bi a woka no nti eduru ba bi a woka no pe eyira ana mu hu no eyira ayi ba ko bi so fini say na ba be si no ase ha mo aha na o mabuma na o mako si ata no akiri ha ya wonderful nti asuo mienu ena ewo sa area ho no ena consistently be abusumi ni eho particular place no aho atutu no ebom kanyan ka ne mpem but ebo amene no mu a na akwanhie se na moja hwe egu na osi mire bi won beye amamre ne amade hwan ne beye sa amamre ne amade no na na bisim hene ne beye na na bisim hene wanya ne beye bi kro me ba san obeye den me ba so obekum me nyan na accident si wa na ehu pa na ni na ewu pa enti no oba bekum na ka abo amanfo so kwa no so enti obekum me dwan e de ya mamre ewo ahase ene gya ya nti na kyerɛ sɛ na kyerɛ sɛ akyɛ abisi hene yɛ saa de na akyɛ me ba san ebedi be mfie num de bi ofie nti mo amote ho no ya mo ho yam sen because kakra bi panyan sa no ya mo ho yam sen ehu bi bɔ mo ana na me no kwa na ka ho ma le bri kese ubeti nya kuma o ana do da wa pan ka e bo amanfo na ka esia na no e hwe ho na mini amana no eso saa na be ense dan so saa Aveta.
Ose amana ne nso won. Hwɛ. Amana da hɔ won. Sunsumu no. Eti sɛ 6 feet. Na ya chemie no be 3 feet amana ene da hɔ no. Why? Asu agye na da hɔ no. Ne babi ewo sunya ha oyensuo ye frɛ ne impirisi. Me kyerɛ wa bakwasan kakra. Sɛ wonim aye Goy filling station e night market ya babi a zongo wo no. Wọ́n sɛ Goy filling station da hɔ no. Wọ́n babi a zongo fa ye omutie fi no. On sa amana kakra ka bi de o maye gata bi no. Asu agye no ne ba panyin ye frɛ ne impirisi. Wọ́n sɛ wo fa hɔ a sɛ wo hwɛ babi a Goy da na, on sɛ kwan na de kɔ aye catering no, on sɛ so mo ye gare bi wo hɔ no. Benko so on sɛ ɛhɔ hoda. Dabi. Impirisi ni tino no, impirisi ne papa ene agye no. Agye ne ba panin ene impirisi. Ena impirisi ne bɛbɔ ne papa agye no mu. Na wo ma ba bɛbɔ asuo na wo kanim, na fa wo kɔta no mu. Enti sɛ de nana abisi hwini ba ye no, sɛ na wo ma hunu sɛ asuo no ebia na obi de bɔne aka nsuo no because asuo agye yi ɔyɛ bɛma ne kuku eduru pa wɔn pensemfo. Ena wo de bɔne ka no a Oma na nanom asote se bibise na asi bom kokko mamfi na one eye de wo kan na oma aka abom eba saa enye se wo mu di bone o nanso wo mu bu na afuo enti mo amo area ho no mo nya very careful pa why na pa so matepa na eni enya asem kuma e wa hase no se mo da ho anadwo a mo ta te se dede koso wo kwan num na pa di o ha be fit ai di o kra ite sun na betwam ebi o so be fit ai so omo tunum bi no na asa omo to asafo nwum aha asu agye no oye bema tentene kakraka pa enti se wo ko all night na wo ba na hunu se bema tentene kakraka bi hye jarabia na unsa wahia no kwan no so a chiane na twam chiane na maadwo ma chi na twam ne ko ba bi why nti na eso obet na to dai ko no kwan wo fie e wa hase ya na obehu se bi ma tenten bi no oba wa best na de no de amana da nti ma me no enyina chepa na ntia na wa free no mo de ne ko kuma se wa kwafo nti wa ko no o se o de nto na ntena bone nti na no mo de ye senso ni sama kwa ode ekoye yes nti ase o ha don se no bia ba bi o ka na ise we bodani ana ne ho tutu kwa kuro na obesra de na e de amam ade no so obesre na ade kuma bi o ade kuma bi e bia nsuo nsuo bo ko ba on ka se no na no e che na no o de me sai e ko na no nsuo mienu na nti ya mo koso ya de wo ye na sa okwa asore Ji Kristo di sa wotra nsuo na no wa hu se bibi wo wiase na bibi wo wiase fa ye de ye hu no ye ni so wa ne de etora bi na ye kasa radio no so a ya na mo ka asentro bi na ye di on na nyanto je say emre bi kura bridge sa da bi o mo ye no so ai bridge no o ma ye bridge na kwan na fa so na ma me ba kwan ne papa bi na afra ka mo de bi o bridge no na hu se nsuo na mu en so mo pese mo chefe o mo da ho no mo da ho sa e ba be ji se mi na mo pe powder mo pese no o mo si o mo nyama ha ta ho o mo ti ni ba o mo no ma yira o mo no ma ba en so ho fu e ho ye ngura ho ye ayi tu ateke mu ni ayi no o mo ti ni de di wo be ye ayi ye ni ma bi o mo da o bo mo ho ban ya je check e wa ko tete crash aha unhu no e nsuo na o bo mo ho ban o hwe de ekoso ba bi ade na duro no abufu abam na mo amo area no ne mu ni asem bia oni mu ni asem bia enti abeta ma me fancy na mo hwem hu ye o ho wai se de ekumi ni ye ayam hihia a de agamo area ho no because te kanyan aduane kura udi so ojai me ti enwe mi yim na ahye sama enti driver ni se so wan o me de ko hospital that's fine. Okay, me suma nipa ama na ko ho na afia kwa ko hwese de ne hu sitie why? Ne pa se. Ye besi bia no aboya mane why?
Was it a whole area holiday design? Wankoja. It is a one hour Wankoja Sompa Hima or Hawaii. Not in another. Let us say. I was here. Somewhat. Me nkasa kekewu. Me nye bayi fo so. Ko Facebook ya de. Abusa adwan mo Facebook na hwe kwanchia baako. Hwa de. Abusa de hwe kwanchia baako. Hwew. Hwe de ka na yo. Afa hwe moja no. Hwe moja. Abusa ko Facebook aye Sompa TV. SOMPA SOMPA TV. Sompa TV. Abusa hwe moja. Me pese me nya nipa 50 at a time. Hwe emoja. Sa area ho no. Amana na eda ho no. Ohunu se eya amana. Enti panyini bi anhui. Enti na nabisim hini aya amamre ne amane ko ya ye kakraka we enti se eja hokọ. Enti panyini bi anhui. Abisim na nanam trankonwa enti munhu amana no. Abankra chipanin onte ye. Ampi onte ye. Fida Rose panin enya ho na afa konkran. Enya ho na afa kokumase. Eda ukromanti kanje ye. Wa hunsuo na eda ho. Na no making kan asu abakose na na Poku Piesie de na hunu hwade ko Facebook hwe nipa da sani moja na gu fam ho sa no hwe hwe ba bia moja gu ya de ketwa abusa hwade abafke ma ba ko no so mo ode ko Facebook hwade na no tipa truck we minute ho se kunkurom abusa hwe nipa na atete da ho sa no ode ko share like comment hwade o abusia ko Facebook me pese me nya nipa 50 na me hu sampa mo hwe me watwam me pe nipa 80 abusia hwe nipa na da ho no maka kire mo se junction bi na ewo eye brekun kwan no so ho a Graceland aye ayi fefe e ho no wo hu sa junction abofo wo sa junction no ukọ grotto ayi amanfuso fo grotto no wo se sharp curve bi wo ho ofura na ukọ brekum ye fro ho mfansi maka kire mo se ensuo bi da ho ensuo we mi free mi former station ana me ne ensuo no somfo edi nkomo no ka kire me se area ho ensuo ba miensa ba ko bu afu ba ko ye be ma ba ko bu afu na obedi bone 2023 September June July August hwe dise nananom binom ni isi ahemfie o de isi ahemfie no na o si ahemfie ni wi a na se omma no wo ma wuwu sade mi beyi another video a kire wo na usi ahemfie ni wi a na wakose sansamanfo e de agu asie ho na de omaba begu ahemfie ho si ahemfie na tena pakam na jiwani na pentuani na hya sepese na hya ahenema na yemfantra pakam na ahemafo niwachi na ahemfo niwachi na to ahenema fefe na nante bona hafo ha sei se ona wo ye kuro no so hema ona wo ye kuro no so hene ni yenjeje so na na hene na na hema na fe tena kuro num hwede na na ya danse pudu odoma so number 1 traditional council ne hema hwede wo ye otie kuro ne ha obodwa na wabodwa sei na watie kuro no ha na kuro wa ka kire se assembly ne gigi wo musika bi esika ben ya oso kwa kosie onipa wo Sunyani assembly asase so ye mumma asase na ye gi 45 million na na ya dansi pudu a ye doma so number 1 traditional council man hima se hey mini kurom masase so no say ai kofre DC ne breme DC ba himfie na o ka kire ne se krachi wona obi kwa kosie nipa ewo ayi masase so a ogi ni 45 million sika no de ye den wama mama ne asene na dabi tumi be na anya ya ogi sesika no twesan we na friend ohima na nsan ohima pusu no ho ensase a wo mo ye encroachment afa ensu ahodo a ewo odomase traditional council kohwe amamre ne amane o mahase o mo ye hwe bibi wo wiase o hwe Yesu Kristo kura no Yesu Kristo obetu nsuo nti ye bo na su wo nsuom Yesu Kristo obetu nsuo nti ye bo na su wo nsuom di emfansuo ni agro o se tumi butubutu nsuo aso wakomya na wote so no eye bosom ewo nsuo nti uba Sunyani ha se ya Sunyani asuo kese no yeso na asuo afia Sunyani afia ana Sunyani bosom ye frɛ no asirifi doma bosom eye aduan na nkomya kese ayemfa ni agro kodoma ahinkro na kokɔhwe pam
kɔhwɛ nsuo atwa dɔm aman ho ahyia ɔsagyefo prapra wie a nsuo bi atwa dɔm ho ahyia nyinaa no ɔbɔ dɔm afrɛ dwa ne yakɔdɔ nsuo nom yɛyi nsuo nom amammerɛ sɛ fata ne yɛayɛ enti galamsey ni yɛ wɔ ha na asuo kɛse akɔbɔ na amaneɛ na ɔnam nipa so akɔbɔ na amaneɛ enti kɔhwɛ sɛ galamsey sɛ ebi kɔ so wɔ dɔm aman mu a wodeɛ sɛ ɛkɔ so nso adeɛ tetɛ ne yɛkye wa wobɛhu sɛ kuro no wɔ wura ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ Sunyani ha yi ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ Brekum ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ Branhafo ha yi menka nkyerɛ sɛ kuro no emu ehu afei hwɛ adeɛ hwɛ another accident hwɛ maame ɛne ne ba akwadaa bosomi mmienu hwɛ akwadaa na atete dan maame nkyɛn no hwɛ akwadaa ne nan hwɛ akwadaa ne nan akwadaa nso baako mfie du mmiɛnsa hwɛ ne nan na ate da ne maame nkyɛn no hwɛ nipa dasani o hwɛ nipa dasani wɔ Branhafo ha o nipa dasani o afei abusua muntie mi yie o wote kaa mu a wokɔ no watena kaa mu a wofiri ba bi a wakra wo yere ɛne wo ma no abusua a wokɔ ɛyɛ adwuma ana wokɔ fa nneɛma okuma se ne nkran aba no unduru tano so na wanya akwanhyia wei ato aso makomako enum emogye hwiegu yɛmfrɛ na Poku Piesie musa ne sesei ɛnyɛ sɛ mia makɔbɔ na dɔmahema amane a anadwi mia makɔbɔ na dɔmahema amane na ɔsɛ yɛyɛ bɛnka nkyerɛ mu nam sɛ na wɔ mo nka nkyerɛ wo na wani nhuma nyinaa so nana akonnwa no so but me deɛ as domani me as Ghanani me as eye Ghanani a meti Sunyani ha madwuma ne sɛ me nhwiehwia deɛ nana mabɔ amane nana video ni ɔsɛ awurade mawu hwɛ akwanhyia ni die hwɛ akwanhyia baako nso hwɛ ade o hwɛ akwanhyia baako manya sɛn mepɛ 150 abusia hwɛ adeɛ wahu akwanhyia na ano abranteɛ baako okɔ school ɛwɔ ɛyɛ university a wɔma TTB unibade bi a wɔyɛ no wɔ STU ofiri wɔmfie ɛba ɔtena moto so no wama meduru kanyan team kagya atɔ abranteɛ na wu owuo nsuo ho bɔnne nketenkete kɔ so wɔ Branhafo mantam asa yi ne nyinaa nsuo ho hwɛ adeɛ kaa yɛ ayi bi abɔkua afei fa me kɔdɔm ahenkuro sendra na afei mentinsi nkura awu a ɛkɔ so abusua wonim sɛ bɛɛ bosomi nie yakum nkwadaa maako edumiɛnsa ɛnora anadwo akwadaa baako afe bosomi mmiɛnsa wɔmakum akwadaa no wɔ abesim wɔmakunu wɔ abesim akwadaa wakɔtwerɛ ne papa akɔtwerɛ ne din na ano dwoda akwadaa na kɔ school rabia me ka kyerɛ me sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a esi a ɔnte aseɛ enti wei ɔmaame no sɛ nyanya me suro na wɔn mu bɛka sɛ ei na man kɔkyerɛ me ba no bodin pa na nka yɛ den ɛnora video no fa me kɔ hɔ dɔm ahenkuro ɛnora dɔm ahenkuro ya pake kaa fufuo lankuru sɛsi wɔ entu kwan kaa na nya akwanhyia ɔkyɛm yɛ ready ne nkɔ abesim ayi ambulance no sɛ bɛkɔ abesim no so abafie bato wahu ɛnora hwade o ɛnora dɔm ahenkuro baabi mpa ɔsaagye force adeɛ yɔ ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ mpo no otra run about hɔ apa na okɔ ɛyɛ Die Glory Hardware anwea kaa alodu anwea wo wasane pepa awie kaa wapake esi ne store anim kanyan momo vendor mobile money otimu na obi frɛ ne sɛ bra bɛgye 2 cities to ɛyɛ me phone so mame sɛ wahu obi timoto so unim nipa koro sɛ yɛ nsuo sɛ yɛ nkoma sɛ yɛ den ɛna ɔfrɛ no sɛ bɛgye 2 cities sɛ yɛ wo a wotie me a nka wotwe wano soro no pɔse na sɛ ni sɛ possible kadi obedi na tam no 2 cities nti na wofrɛ mafiri me buom sɛ me mɛgye nto wallet so mama but abaya no sense obu adeɛ na ensuo ne ahum ne aham ɛne twere de ampo nyankopɔn kasa fa nipa so nti ɔfrɛ na apɔ sɛ bra bɛgye 2 cities to ma yi so mama abaya no sɔre free wa apa hwɛ mobile money no hwɛ the box na yɛ hwɛ the box na yɛ sɛ wahunu emoja ko ansofom moto makomako nsia ɛna ɛhyɛ kaa na se ensuo ba emoja ba akokora ansofom ufiri no pɛ na wokɔ asuo pam
nsuo kese na odo mama mu a nsuo nyina hye na se no wo firi ba bi accident we si ya na wo kɔ asuo pam just after that to the filling station na nsuo unim nipa na otomoto no so a ɔka kyerɛ abaya ne sɛ bra firibuo num na bibi besi mo de nneɛma di agorɔ ɛwɔ Bonafoa ahemfo binom ahemafo binom mo de nneɛma di agorɔ because bimu kura nkwa ahemfie bimu nkonkodwa dam na ɔne nam na nkonkodwa dam yi obɛda na nkonwa akasa kyerɛ wo amanso ni sikatua nti de eso di akonwa yɛ mani ni sikatua nti utimi ni nkonwa nkasa buso ɔkyea mi ni mo sɛ obetumi akonkonwa dam mu ize saa ma me nyi we mfiri hɔ afa tie enra akwara ba ko wo makuno me de obekɔ nansana no tiare ho sɛm a esiye ɛwɔ bono ahafo mantam na henkuro Sunyani obi anyim bosome enkono na ɔwo na awo aka no no tie de esiye de na ogina hɔ a asɛm ni siye no enie be ma na gye ɔba no awo wahu enyame na me ne ba ne dae o but de ɔdae na ɔne ne dae na no wɔ adwumam awo aka no ɔfrɛ ambulance the ambulance ne yeye ene kwan yɔfa so awo no ye gye na wo sɛ ye kam sɛ ye motokim no tie afei me wie interview we a afei wawo akwara na wie no a waye brebre atete na wo de na kogina kwan so sɛ ɔmfa ka nkɔ no tie de saka wa na ɔkɔtofo binom so wo mo ye ne ndra na dwo be me na madwo wafa me jesu wafa na oho te sɛn wafa mpache amana do me ho ya ta kafra due na me nue wahu oni so ade papa wafa asemi esi wohin esi da ben eba ne sɛn na sompa be na osom ya abayo no ofiri mu no wafa mpache we de me da wase ne watiefo ya me show ya ni papa we ya mo sia ma bro mai wafa asemi si Monday enmere me kwajuma me obi a me mesini me kwajuma along there 10:30 nti me na suya kuma ngasa ko fe wa bisin nti me tru su set ba bi o mo cha block factory no o mo to body tank o mo din su ogumi ni mo wana nti me ya tie no se sita na se nana mewo na me parking bike no ma fa car me kita bike na me park bike no na me ka nana asame na no se o me ba me na yo so o wa stop car onya car na me so okay onu ma me fa bike no to for me support o nti wafa me jina alkwani fifini na me stop cars na obi engina na me say over na baby edu no on say me try my best nti wono na bla ba ku so kama ho na me catch bla na say on jina ma na nchen mame na me fa me to min kan ko toleho na me ko fa next ni ba komla edi sata no sata na mame na owo na owen ya waka no wafa machino ojina anwenu mojina fun kwana no hope awurade nyankopon ena akwara ne ba bocha na akwara ne ba nti metu na ba ko ne akwara na tofom metu mun na ba ko ne akwara na wo moda na tienu sister na wo moda na tienu me ba o de oye ni nyina ogina ka bia obi anyina no utu na ba ko pa obekopole ho akopɛ nurse ni no na akwara na firato abosia num bocha na da akwara na firato sister no koto yanti akwara no to form bobo na sister ne de na taje ne kata akwara no so form o nta akwara no osu na awa nse anadu ntini awa ho na akwara ne osu ntini sister ne na taje ne kata akwara no so to aso sister ne on say ni we ni na mai akira de no ni na mai nti ne bibia chia akwa ne bibia chia sister no to nti wana me ya fast ne me stop me kwa na me stop taxi na me taxi ni na call follow na me kwa na ya Uber inside na me yi me Ghana card ne chere
nurse doctor no and so me ni tafun na me sanye wudi ni na me kwa adwuma me betena kofie na me hu se obi tian se awo aka no nti me se na support me yan nipa na nkwa no se okay wa se nti ye ndi kan ne oba ne me ka so ye kitaka nti oba ya ye na ya nkwa se o da o de kan na me ba na eno ye hefa ofa polo wa se me american okay nti wala na doctor ni ka se ye ndi kan na oba nti ye di kan ye koduru oja no ye koduru ono ancheri bia no so moto ne bae omo ye nipa mienu nti wafa kwano ya fa wano ntwenchan ne amra Sunyani hospital nti ashase no ye di kan flare Sunyani ambulance ashase ben ashase no ye di kan flare tamana oba na ewo no wafa very good hona mepe no ye di kan flare first person ye di kan flare police for police one catch like omo dia wo ne omo de ambulance number omo de man ye flare ambulance number no fa ye flare omo no o free police na ekosi hin police one say omo dia wo we say ekosi hin nti bocho omo de ambulance number ne mae da meba o free police line no ekosi Sunyani ana ekosi nkran wa fa bocho o si Sunyani ya patrol team no bochan o si Sunyani ya abusia ko meba gina ho oh Jesus Christ abusia ko Facebook na ha de o jame wo dwane abusia ko Facebook na ha de hwe akoda wo ma wo na akira de no etua o awurade abusia wo pa wo bia no ko Facebook na menka se bi kire wo a awo ho aye den ade amawo na enye twere de amponyankopon na ahyehye na obi na ahyehye na hwe akora etia wotia abusia hwe ade akora na etia kai hwe akira de emojja ne niema nyina similar hwe ade hwe weyo abusia obi anko owa wo peba bia wo yo ba ko Sompa TV pato mo ko misremo me penipa 150 na mu se ma wo mu no eye 50 abusia ko Sompa TV na ha de o de ko Sompa TV na ha de se okwa hu ye hiem na e free police na asema wo kan se ye no kore na police be ka se onya wo ne onya ma me wonta na ye free ambulance so tie the ambulance for babeka na akora we atiem kai hwawo we 10:30 ayi na abosan wa fa na bo 10:30 ekobo 11 wa fa very good ana awo we ana na oba no echim na akora ne tito fom ho awrade hwe moja ave to aso tama mo free police na police ka se wo munya wonta wo munya wo bajo sa number no ekosi ba na se be ma so wa very good but wa for when dey mo ko si be ma so ana police ni be man ka se oso wo Sunyani ha na so wo hen wa fa but o mo se oso wo mo Sunyani but ya o mo de ambulance number man na ya fle o mo but o ga se onje awo wa fa very good oso o mo onje awo o de ambulance number na ma ne ko si sen wa fa but ya fle o mo ko si ba so ba no peke kon ba na ka kire se the whole Sunyani ambulance o ha ye mienu pe ana to se bo polomita no se ambulance o Sunyani ba ko pe na mo de ba ko no ko okokuma se enti omunya ka bia mafa ba ya na mefa no enti o mo chase o frɛ no ambulance no oba na peke na se be ma na peke wo fa mo cho o ye ba no peke na ose wada na se owo ambulance mentiase no so owo hifa no so owo hin wo fa mo cho o se o Sunyani ba ka ne de kokuma se chese nipa ne de ho ba ka ni ho mbochan o se ka ne de kokuma se ne ka cha ne se ye de me so me ma sister ne ye den on hwe ne nkwa ana sister na hwe ne ba no enti on try ne best say regional hospital ana say municipal hospital ama duble ho ndo nya ntro no ocha no
nti o ma sister ono ne bufu ya didi adam say ye nkrase for ye jimifo ana me ka chan madam woni me o say ambulance attendant ne ka kire mo say mu ye nkurase for but your friend to say sister no deal or that no commission or woman no oh nti omonye den omon support the amona car ni bi o di attend of a kwa sorry over very good me kwa sorry pa o kwa sorry ben but you me ko disciple but so oje won konkunu di oh wafa me said wafa me drive shop pen better nti wonim say won konkunu wo ho mpachai wonim say ensuo ni abosom so wo ho over very good obi out sakre so de da bia wotware nsuo wotware abosom buhia honhom asama wo kan no kure pa se nurse ni o se ambulance attendant ne ka se mo ha na dwen dodo mo ye nkurasefo oh over very good enti ene ba ne se na mo ye den nti wono ba na charo ne yede ono ne de no to nchen se ye san from no mo mfa nti ye do no to nchen mo ba mo frɛ na se ambulance na number na Sunyani East na Sunyani West bocho ne wan wan okay ba no anse oso Sunyani nti oji kan de kokuma se ne ono de ya san from bi but oba na pick ye wo ho bocho oba o number no wo ho bocho number no oya charo bocho de se me de teste me te number me de teste blaba kono wo de me pe number no bocho very do that to aso nti e ba sa no mo ye den bocho oba charo ne se se ade duru enible awurade ne akwa so da forma awode no o tia ndi wona na ya stopo car bi ne peja nurse ni ya papa nurse ni ya papa no palo no o kan ye ho nyina me peja ma no ye peja akra no ye peja ma no ye peja akra ne ma me da wona nurse ni ndi akra no to ma me ne boso no mo de no call municipal hospital nti wo fa mpocho jade chin ya no Monday adechi banada no ne mesida bi ma akwa ma de ya ne ko hospital akwachi ama me se ne what kind nti me ko hospital na next one say oh why there na ma me no ne hoye ne mi zanza akwa no so akwa no ne hoye na bi boni je no oto omo na me say okay but omuni hospital wa there but omo yi omo kofie wafa mesumi ni mo mu fie ndi wana mesi dabi dia we ni fie no na fa kwa no so gama abaya ne na fire na fa ta kwa no so na ko to be o mo che ndi me ku do ewla wana be bisa bisa ya no mo che o mu fie wa ndi me ko na sister no di fufu no me bisa on the ya me ase about ma wodi fufu de ya me da ya me sister no da hotel mi tete ano so onyame ana onyame na me bla na nka anti ase na ngazo dabi atida onyame ho ofa na man tweda pon yankopon okay na de me ba se e ba no yin ma me se me mo ano nti me ye ni pafon ana se me ye wudi ni tazi me bla no ankyira me sa de no nti o wasida dia ye odna yankopon ase o cha asen we na me ka che sister no sister so am pe aso me san frɛ no se na what is saying na ne ba no so no what is saying na me ya six kebi am to so tin ya abro no wa worry o mo jo dazi wow dazi me young boy kla o 2 years o so ye de adwuma pojo ate o ye de adwuma pojo me amazing pojo me na nakra woni mi no ona na hwan me na ne am kobi ahene amasu bari ma da kusi ende ne birthday bocha me na ona na no bocha ha na ko mpono me na bra ha we are master na so we are apprentice
but you mean pastor me we me fans me on church or mon church. Let me say, oh yeah, master, and so apprentice. But you me my appointment was 2019, but Hana Siana Mabana there. Oh yeah, my master be a maybe no as friend and I'm in the call. A reading Yankupon on Shira Wati. Amen. On your Cassia Wati. Amen. Sa ya na abaya no fam na suna na kwada no esuno. A wotimi gin nkwagia wade nyina sa mre meka se kra no me yehwe se no wakoto dokunu bia na sa wache bia na wokọ akodi. Oh, maybe an requirement me and I think na I think na me di kwana meeting di Because adena na wo hunu na anu edin. What me for your time say issue this year na wo ye program me flow who me line no kwa want me am fam call. Yi satam nyina na abaya no kwa ohihiem. Mpochan. Endi tama akora ne tito fom ho saa no. Nurse ni ba na chese otam maame no nko a wahwe ya akora ne nso no na eso ne maame de no so na bete. Mpochan. Na funuma no kafra akora na funuma no. Aha. Endi gisa otam maame no na wotam akwada no. Mpochan. Ndi akwa ho kura ndi nurse ni ba na obeye chaje ni na. Endi satam nyina na akora ne isu. But just at time na kwara da foma no so no ma me no so ya de pa de ma me no koto ye nti wa na ta de no oba akora no fomo Wa woda ukoya na wa wopen wa hu. but wa wo ba ko Yes. nti we ka wo mienu Yes. God is so wonderful. Satam na Nyankopon bofo gina ho na the chief labor officer or labor ward no gina ho je akwada no ena nyamo nkonkron so ahye wo so amawo spirit kwan bia befa so be save akwada no na akwada no e wo purpose nti odene ba sa akwada ne tia na otiemu no ene yia wa na maame no ekomu no endi wachi e wo wadwuma mu sambo ho ban kopim se awrade bedon wo ba wonso so ubede wo ho wate. Amen. Oh. Ya mi sha man Me da se kakra me kakra besa me kan se yentio na ye nya ba no ko no oya sefen but oya me ya be se ye nya ma no mo ambulance service ho no mo ye net no mo ko hospital wa mo de iPhone and Sisi so mo name no fa mpocho mo njai wa fa mpocho ni njai sister na say that day Monday na hospital man na si ni catch and say me time no so nne me time no ba so Friday or day ni me all be me na watwe ndi onko fie njo assistant me time aso Monday na wa ba onya sa issue nkwa na metimi abo ni ba ko boy be so the same boy the same thing on there me kwa na odawa mo cha no wa hia obi anu opeja no to kam ya mi fla so me ba me ja me kwa na boy ne da ho ne peja no ye peja me peja boy ne to kam me de no call municipal hospital na si ni ka jira me say me pe boy ne insurance na se ne card bi mla me ka say madam ne boy ne boy na me boy no ne kwa to so da no mo atwa no wa hia but oye nipa onye aboa ndi nipa no kwa wa nipa no kwa mo 24 hours obo mu nipa ban ana se bo mu ni ameye ana se wujina mejira na ma sha ta de fu mi ntiana me mo 24 hours na se ni ka cham se me ya hwan na me se mejina me yana na adoba but me ya mahama ba but me mo 24 hours so wa nhwe nipa na obo mu nipa ban ameye no wo suya but me ya suya hene ba but obo mu nipa ban na se no cheme o cheme san kula office wo ansana me ko wura another house me flat blood bi say the emergency be about to share nipa no blana dia de o say oyo ne blana de pane bi wo boy na boy na o fe o kenya no ho di wafa I put am na night for ne say o munye very careful na night for ne e for no fa maya na younger si o mu bebrebe no o munye hu brashie I put am na mo mu say o mu hwe o ma mo life o mo Bema me da swati. That's it. Abusia, ene da hono. Abusia ko Facebook. Are they still there? Eswati ana. Eswati e be ha me papa. Da bi eswati. Mesremo.
ko Facebook na hwɛ adeɛ na nyankopɔn ne hu ehu saa na akora no sɛ wɔn wo no mono a uhunu ne brains like na adwene nyinaa o hwɛ ne nsɛm na yɛ tuntun nya God is so wonderful. God is so wonderful. Heba bi akora no ne maame nso no sorry ne maame friend say akiri ade ne te ambulance aye abusia afetie case kakraka da hoy bosome na ebai abusia ko Facebook o de ko Facebook na ha de ko Facebook na ha de ambulance ambulance cars ambulance Ablekuma North, Ablekuma South, Ablekuma Quick, Ablekuma Go, Doma East, Doma West, Doma Central. Near Jiwagana has one district, one ambulance. What the mammy fan ping one man say you should know. Yamia Doma Ochana, Medobako Italy, Medobako Spain, Medobako UK. Nayako could dim come on ambulance service. Why? Fatuana or Manana Man, Semene. Above K, After Famicabism. Abusia, and Ra. The Kanfa call Sunyani Technical University. Akwada no mo twini moja na ano no. Na ano na me ka kire mo say akwada ba ya okọ school e wo Susek Model Junior High. Wa pon na nwuram okọ. O me de private car kosi wo kapa do so. Onie. So wo akwada ba no toso eye edu in a month or two pane no mo de wo no akini. Abusia ko Facebook hwe bi na me yi fufura kire wo be ho. Me de say ka kra na hade o abusia ko Sompa TV me pese me tra 150 na mo hu se mo ka me ho above checking ma me hwe me tra 150 we aye akwada otoso edu akwada otoso du hwe abofie fam ko ba bia na o me de pane na wo no ba bia o mo twe pane na abusia ko ho hwe ade me ko ba bia o me de pane na wo no no ko Sompa TV ko Facebook me de say ka akwada na hade me de say beka ahya better hwe abusia de ko hwe me de say ka ko hwe ade hwe wahu akwada we ko school e was Susek Model or a virgin girl or 13 onya 14 years wa pon school a onam eye enwuram ho eko hwe ade o ya wo na wo ye no hwe ye wa akwada ekom ya wo na wie na akwada na eko school no hwe ye wa omami kom enne odo ba eko school a usuro odo ba ejina kwa ho na be fa ka usuro wona nkwan so na wo kwafuo ma usuro e wo sunyan ha me ba che we ne toso edu baako ahwe ne toso dumie no enra na dwo anwumre be 4:30 to 5 ena wo mo frɛ me afefa me kwa besim the latest one the toso eye edumie nsanie the toso dumie nsa in 1 month time e wo sunyan ha enie abusia hwade we life na sa me kan na efe o above sa kan na efe o I see momo hwe na mo be chesi me be kume untimi mpo nya me hwe eno am ka aya media abusia enura be se no nan ene fa akwada brantie ketwa 1 year 3 months 1.5 one. Okay, 1.5. They say afe bosumi nsia. O papa akwa ni din e wo school fefe bi e wa besim. Nano Monday. O papa na kwatro ni din. Tuesday. Wednesday. Akwada na wu. O se eyi. Akwada na wu. Abusia ko Facebook ya de. Ende hwe moja na gu ho no abusia we me se metwa 160 ansakra na me papa na di nkomo 180 abusia fa akra no moja na gu ho no tie kwan akra no fa so a owuye e wo sunyan abisim ha ya mama ne papa endi nkomo oye taxi driver Mr. Boahen Mr. Mponsa rather Mr. Mponsa majo hello Mr. Mponsa
Hello. Hello, Mr. Amosa. Hello. 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 Hello, Mr. Amosa. Boko there. Kafra. Diena minue wate. Yo, mate. Awo ya papa. Na nkola no maka no mada de sebe ya nkomo yi. Me kwa mi jina pa. Okay, mo ane me pene sa. Abusia John mo Facebook. Afa tie ba bia kwanhia ne siye no. Na hwe kwan ya akora no fa so a owuwo ya. Hwe akora no moja ne guo no. Abusia ko Facebook na hwe bi. Ebese me nya nipa 200 at a time sisi ya. Abofike me nya sen. Abusia. Me ba chaw hwe akora no moja ni. Akoda no ni moja ni. Na tie kwan ya akora no fa so a owuye. Na hwe area asem no esiye na hwe bro no a esiye na tie kuro ni din na se kuro yi enya dim papa nyame na meka se kuro ni mo ayehu over asem no sene sitie esi da ben akora no wadi mfia hen Asem no esi nura nwumre enra benadai be tam ben no nine awuradi nyankopon wadaroma die ne siye na wo hen wan ne frɛ wo ukopie mu eba ne sen me na me ukrum me driver me suka but na mo mazi anti be phone me wana minya ko ba number na awiano anopa ngamtie ko no obi sa wa yi fo no ayi me bra ni ofo no ba ko frɛ me ma me le didi na ti number we the frame nam ni tell bi o mo na yesa nti fitani na men o ye ka no za say me pick na nka me fa to speak out na say yo bia nko mo mo bia nti me pick ko na o no bi za system mo be kun na say ai o se me le regional hospital this year as na regional hospital be dey obi a me gira magazine a me kura me ka no me back to 20 because na ma me wey no se na ma me no akra de mo jam nti ma me no peja akra no ho wo so nti wonti ma mfa na manti wa gene de na ba ti wa na ma pita ni ja ka na mtu ka na ko regional hospital kimi wura kanta wa na me doctor na tata na boy na odene ko enu jino no appointed say akra no papa ni awurade nyame ji one of them ba ani mono bisa akra ni din enu ni age kan ti kwa imagine say bi owo emergency o mo fe no timi ye no mo mi number ne mai nyina particulars ni akra na di ti we look say doctor nso say akra na say akra ma me de ni amani hu mi nimba bi e tuo what the number na the number no from me plan obi na peke ti one doctor and mirror iho emergency rule ti mirror ko na akra na da wo nti me ko prana no bo piano amse na so ni fa no ka se no no bu ama na so na te o se abu ama na so na te nti atia abewura na so na ti no o we twa no mu twa e but ye bi obi twa na so na ti Jesus Christ na so na ti o ma twa wo o eye ne nsa ni fa no ni sani pana na so no obi akase ne wo no mo twa wo no wo mo twa na so no mo twa na so na ma ho no tokuru atoni ntini urade nyankopon mbapa ba ko fura video enti o to be sande ama nti na sun ho nyina bibi sene obi ahwiase a ya twene fom no ti won kwa me doctor na process nka o ma me fa no ku fie na ko so owo wi o ka se o kinkentina nka me ku si ko so so bie o so bie so de nkura no bi wo ti 2000 di ku bia na asana ko problem so eti me ya doctor so on ti asie yesa me ko report
to me call police station and follow for 2 years. Yeah, na jono be 7. Na see had no be to give back on or buy. Say Sergeant Ruby. Na me na the baby sin ye be investigation ya bi te bisaya. Ubi so bia one man including no ma me the plano. She say onima the place see cause or one store no friends say akwa na pila. Nti okwa no obamuja no pija nti nim at the place see. Nti according to akwa na chibano. Ye na chibana akwa no. Ekoye no. Na akwa na say na omu fi ho boboro mu edipa 9. Fie container na yewura mu no. Say fie no. Omu edipa 9 no fi ho. Okay. Nti akwa ye na bi so pin ko ko chen na akwa na mpene amana nchino. No jai say sadia onko okwo ma me ho. Job ya na mtu mama makani wura fi ho. No mo bo nti bempie bi wa nto say ombeti atim say akwa na awuda ni mu ho no. Awura di Nyankopon. Men kwa nyina pi bi gina ho. Nti me yesa na ko fi ko free sister na baba ya ba ko. Small girl. Also the same thing no kai. E ba jo. Fa pote na motie na asem no esi wo fa area ben abro no ne de sen. Abisim dominating. Allah. Pentecost Junction. Abisim dominance Pentecost Junction. Nti ba bia ye gina na me ba ho no ya Abisim dominance Pentecost Junction. Mfutukwa na eda ho no. Na se krom pa o. Nti muhu sa akra ne da o yire ne hu sa akra ne da moja na abobe sen. Be for me nya ko no for 27. And the next is a Senecracy somewhere be 334 ho. Now one ya ko na doctor club work say I didn't ma ko na prayer am fana bantema said ne bantema ko mbitima ye hu bibi. Ana o se nya ye ne o. Ana se nya ye na ko ye mu bi egu. Ya nti o ma me kura no wo kwa no to ne mo bi egu. Enti wane kobo yere na mane wo kwan no ho no. Sister ba ko pamadi wo ho. Na said also wo baba ye bi anu akwani diagro. Okay. No to obi fi nsu egu. Wo ani mu ho no hu say akura ne da fom ho moja. Olko musa ya akura na. No opini ho no fe nti ohu kun ho fe no musa ya akura no pre. Akura na ma me no wo kwan ho. So me ga di. Enti akura no ma me na betam ne ban kita ebra na odasa moja sunu mu no. Ti onu firi kwa no dimika no ba wo be ne ba no be fija no. Awurade Nyankopon na o yire ye bold. Na boy ni sia no na oje no ne ba hospital. Enti o yire na di kan be peja akwada no tama na oja sa moja sunu mu. Awurade ne me nya o yire sa tam na hwe. Wo hwe a ase krankran si di so no. Akwada wa pon school se sia wabeje aduane di amia wi a okodi agro no. Na oba no o start school ache. Man no other can do this or start school man the Hawkins Academy. Ha okwa oba no wo school mu no. Monday na okwa kira akura ne din. Nti okwa school one day. Akura ya say ma me no me ma bi wo school mu. Dalantino so ma be mi no ha ba kono the last one so ya na discount wom ana akura ketwa sa ni nua no won da bia because of school dey papa ntino time bia obesu so obedi ni nua no machi no the student ma me no kura no school ma me no no amu the private car o man gugu o man pro ai we ni bi o no the private car no kwa no awurade Nyankopon nti akura no ko school just one day. No one can do this. Oko Jordan oko Brother. Wan huni meti fo bi o. David. Na oyere ne hoye. Oh ne hoye pa. Ha.
Abusua ko Facebook na hwe asem de ya rehosem asem de ya rehosem abisim dominance Pentecost Junction ede na ekoso yi endi wona wo ye papa se wa wonza wo ye taxi driver won me su car kese port na city ni aha me ba ho no me koye investigations wa kire ho bebre ne nkrofo bi nim didi nkomo bi say the one who sit down ho ne de ebi a moto bi na bon na wanyina car na bon na wanyina wo ye driver udumude wo hu accident pen saa de we ye course wa do wani ko hu oba no ususu a eye car moto anansa wa odwini mutum se we de deliberate obi na share that deal ba ne bone me magnum de enye car force na se car na bon na ebi an ko benya car to ne nsa hwana ne nanu ko so efri ne nine besi na furum na gunga ni baby apart from naso na chi na betwa no kono ran kwa naso chi no me mangu se sa no na twata nti adwira na ko mo kire no mo kire ma ni dwara ni bi ni hu se sa atwa ko ni ti mu to klotum na se twa no mu twa na nyese bi a bibi na bon na etwa na nka nanim na se nka nanim kura betiti ne nsa ho betiti se moto ne ka ne bon na wanyina se ka nka bi obenya taxi ko no nan ana ne nsa ho bi kura bi ha so apart from no pro na hu gidi ye no anu na sa me ko hospital ho koye enquiries o say dru baby na akra na ye pale chese wa ye fita wa me ko no ndra no me ko no nan nyina fita ha akura ikra ra ma min fonsi nyame ya no chena me ba ho wan acho aw me ba to me ne udi nkomo sisi ya gina so ai abusi akọ Facebook hwade tama me call ho no akora no papa na me ne ko no akora no papa na me ne ko no o de hwe se wo a nka be ren akoda no ne maame ni hwe ne maame ko Facebook na hwade abusia ko Facebook wo a wo peba wo ho wo a wo peba hwe maame no osu a wonsusu ne mba wo de hwade ko Facebook na hwade awofike me penipa 150 abusia me penipa 150 wo de hwade maame no su ne mba nti me chechire ne wira enchechire hwade o wo de abusia ko Facebook na hwade su no emma afa me nhu kwahye me musa ne bio because what maame ni sunum Messi Dreamfield as ye ho ya na ye me nwanwa se kuroti se new doma kotokrom ya hima police station ni ho na no ye kofa nkwara miensa enye nsuo na nanom ene otumfo nyankopon hata soro ha nka nkwara miensa omuku omu nyina te sese ya akwara ni su te sa akwara no te ho no wahu abusa pan no te ho no akwara no su ni hwade akwara ni su ni be ni 1.5 afi ene busumi nsia hwa akwara wanya afi ne busumi nsia tese kasa akwara he da nya den ntb mie 1 year 6 months ede na ekoso osunya he enti me na me kase kuro no wayi ho sesei me da me ka kire mo a mo de mo ma eko school ahomache no miensa no nan no wadware na wie now discussion botom Dr. Beko le mu ho ekosoro ho na wagya no kwan de bag mu duru abonachi jai wate ye bekunu mese wo mbekunu I am not hunahuna you sama ka so when to so dumiensa akwada wawu on my records nye police pacho me records on Nsem Sisi cases amadi akire nkura ye ku wo ma ya twe wo moja wo manwuo na no de na oda polo sisi a me ka sai a wo mayi no kofi a me nkire ba bi ote no eka ho a duba ko dumienu akura we to so dumiensa 1 year 6 months wa twa akura na so atwe ni moja awie keteu
Hey, na se ma bia de ne kakro no. Se oda mu e betuma bobo. Ago. Pie na menkun. Because so shade dem Arabs ni bura ho. Ene de aba ne se akwada pon school hwe akwada ba ya famiko akwada ne de no. Famiko akwada na cost to say modo no. Me se me kan na ma yi video. Me kan na ma yi interview. Me kan na ma yi audio. Nti wo so wo be ma na wo sin na me kan me boa me bo mitirimu a. E wo wa ho ye be chiwo ba bi. Sa wada. Posifo atwa ho ahia. Posi atwa ho ahia. Wada. Nkani atwa ho nyina ahia. Wada. Woda mo nyina ye fully air conditioner. Wada. Because of position bi a aban ba ye wanya. Ye de bambo ahye wonsa e wo mantam num. Ye de bambo ahye wonsa e wo mansin num. Ye de kroni nyina ahye wonsa e wo kronum. Hwe nipa wua na ewu continuously maka senwe 1 month. National security mfreme. BNI mfreme. FBI NIB mfreme. Oman hima bia mfreme. Oman hini bia mfreme. Posifo mfreme. Panyini bia mfreme sanana. Chira nana doma hima ene ne oton sa freme se nana Poku Piesie. Ede na ekoso wo kuru no mu no. Ede na ekoso wo abisim. Osana aba ni metiti. Na mse nana video nini. Mama ni video ni nyina enkora du ba kono mama video no say ni nyina abisim Dreamfield area ho fie bi na esi ho na abro santentene kakraka bi na wo mo se CC areas ho no mo ncheke ho na se police station na police post e wo sa area ho a entika we besi patrol team no enye wo ma wo me I don't blame the police, I blame kroimu mpanimfo se kroimu mpanimfo yo bi a wo mo pade hunu na mo tia de a enka sabe nti samadi panyini bi atem mano atopanyini bi so ye mantam ne panyini bi so ye omanhima bi a nka be frɛ wa himfie ka be frɛ wa himfie ye nhia wo krom ha ye nhia wa himfie ha ye nhia wo mantam ha wo ye mammoani wakasa tia na hima saa na nkombe ka no wo yonko ma ene ye twe wo mogya no wo yonko ba ne baba ene wo mo ekunu no wo yonko ba ne baketwa 1 year 6 months ena ya twini mogya ahwe na tikwa twini mogya afa nanu a oda ho a wo wuo no ena anadwi abaye wonna odi wa ahwe wo baba wakwakotwero ni din joda na ade achi newu koda kwa ne na nchen. How will you feel? Ye munima ni kenta kase any makeup any space any ahenema ni si ahemfie ni bodwa me ye hima me ye hene me yankobia me ye benkum me ye jase asase we ye media aha ye Newmont aha ye Frisipa aha ye wei mon krofo na egu no wo de mon gigi skana na mon sum ntuma no ngum wardrobe no na ye nkum nkrofo ma na daachi wo mbeka se munnimu bi because pani tena fie ma setuafo a na ye we na nkabofo a oka ho bi de mo ye no wa hwe ya daachi ma beka se munnimu bi daachi ma beka se Ghana ha mpanimfo Ghana ha ahemfo Ghana bagmafo Ghana ha ahemafo munnimu bi because ede na asie mokona mo ni ahemafo ekodi nkomo mokona mo ni ahene ene nananom edi nkomo a ensasesem ho toro ensasesem ho amanso ensentwerefo aya no edin na Poku Piesie no na Poku Piesie ne yenya no ahemfie me unyame aba me den apart from nsa apart from sebebo meka dia na ade be me untimi nkume untimi mometuo wa ahemfie ho nkume you have no that right and power. Enti we akoso ntimi nkama no ntum na nsase am betwitwa wo Ghana hanti na wo beto kansa kase atwetwe mudin e wo ho ne ehu se ohima 1 ohima 2 ohima 3 BA1 PA2 BA3 AS1 AS2 Eastern 1 Eastern 2 ntino men kama no ntum Nigeria fo binom Ghana fo binom aji corona fa ote ntimi nkama no ntum already yangu boy asana mafanya sidi ya ebe yedin wa hunsuo na eda careful no so ha kwanhia si we ho no
next week akwanhyia ba ko besia si. I am not a journalist of doom. Somebody nobody can suo agi ho asama kire mo na no ena nne moti de asi yanga say suo agi ekum nipa but oye honhom said ya ubufu ma ne ye ni sana ne bufu kokentampa fula water force na kowe ba ko ye be ma na no ba ko bufu ye no hede si ye said ya usunu banti ya ubufu no sana suo agi nso te sana suo ta no te o na no de suo ta no ye ono so oye honhom wo de ko nipa te bia mu a ne bufu ne kondo ade ekom de ne sukom de no ne bufu oye nyame abode and wo mo som ensuo no obi nso na som no saafo na som so no me ne wo mo di nkomo na no me ne wo di nkomo ka kire se asuo na eda eye birikun kwantempon no so no asuo no ba ko bu afu na no me ka kire mo se adomako ensuo bi da abono ako opa afra na adomako hene me na me bo na mane se ensuo no me ne na kasa ensuo ne se ne bu afu na wo be ma mo ntwen na wotwe na mo behunu na adomako hene pa ade ehwe na ope ade ehwe nti ade echi na adomako hene koye amamre ne amane one ne suma nkwa hene a oye makonta afemini asuo no somfo kasa na wase na se na kuma ato ne yam because obi de bone akansuo no obi de fi akansuo no and say nipa no wadi ko mo na mo te kuronum wo na wo te akonwa no so nti ono wo na bedi saa kafo no so sa wo koso a slow down wate amana na da ho no eye 3 feet amana in the spiritual realm amana na eda ba bi a me kire no a accident next wo ho concurrently no consistently no amana no sunsumu no eye 3 feet enti ubomu a edi se watu amana manhole a eye 3 feet na emutentene so eye be se 2 feet na watom enya amana na da ho no wona mu hunu se ya amana bere enya amana according to nkoma madie wo wiem enti free enne 12 July 2023 ekono so ye sofo apa gidi de meka opa gidi opa manyi ni opa wo no nyame ho obi a wo ne nyame a wo som no ba me nkoma amadie e na meka kire wo no menya bayifo nso hwe na wanka kire me se na Poku Piesie so ye bayifo menya bayifo Mama can carry abusia uye bold minyi akwara ne nkire wo tama me call mo kire na ubetuma hwe ko Facebook ko me be se menya 1 monya sen 119 me penipa 150 se menya 150 one sister so uye bold a meyi mo kire na kire wo so we bold so be here tama na akranda mo kire na waye kitikiti o ma doctor na ayi ya papa na wie no ana ya waye na so ha no ana ohye mo kire ho no we bold a mo mani nuru 150 na minyi nkire mo so we betumi ahwede a yi hwe samro bi yesi onye bold won abusia mani nuru 150 mani nuru abafke hwe mame eduru 1 sister kachire me na menyi mu okire ne nkire wo mo me pe 160 mi yitama na oda ho no mi wi ana ma yitama me ko mo okire ho no ye papa wi no papa ne de menyi mi yi a obewu tama na mo papa na mo yi ne nsono ne ne brebo ne ne magu ha na mo hwe ni trikan kura no o mpai ha ife a o mo de ade so no mo pai ne ha na hu ade kwe kun no no ande menyi mi wi a mi yi a obedwane untimi ni di okira no pa Ote, untimi ni di ochira no pa. What do you say? Yes. Go on. Mese ko Sompa TV. Hwebi. Umunya nduru ho, e de minyi. Mesre mo di kwanso. Anya se mi hurehura mo. Me pese mo hu se mo kai ho. Mo na mama ye radio no aye radio. Enti pese hu se o hwe me, mo hwe me. Ko hwe ma me ni nie. Abusia minyi ba ko nkire wo mani nuru 150 na minyi ba ko nkire wo I say 150 mo mani nuru 150 me be say nuru 1 I say
Hey, sir. I do 160. If I talk, I can 6 me for 160. Now you back to some mommy. I'm going to be so woman ya jai. Me bar for there. I call 158. I have to entertain them too. I will fear for a some mommy. You me free. I will say, are you bold? Ubet my head there. Let's say, Ubet my hair. I will say, Ubet my hair. 9:30. Ubet my hair. Me now. Jesus Christ. Jesus Christ. We are not quenchia. I am deliberate. Share your Facebook. Here back. Me fedino. Anya sa na me kalana. Onda. Akwara no ho fe no. Above. Di kama me tamana mame ni picture. Abusia bet ma hwe. Afefe baako. Hwe baako ni. Me fedino. Me ma above ke fedino. Hwe baako. Hwe wa wo pe babia no. Awo ho ye diama wo. Otumfo Nyankopɔn. Tumi a wode ama me ene honhom de adua mu sa menye bold na menwura mokyere menkwasieye na menkɔ baabia hoehu etan ebon na menkɔ hwiehwia de mahu no mani so enne e wo mokyere na ye bie nipa eboro be se oha na mehu akora ketekete we ya odam awurade fa sa tumi ne mo bia wo pɛ baba I am so sad. Broni Beka say I'm so sad. French Beka say je ne sais pas content aujourd'hui. Afefe. Shadeo. Akwara no papa ne kita ne nsa no. Na osu. Na oboni din. Akwada wa ode na dan nura by this time 9:32 na oda na chi o. Oda na chi no. Pese ya sha ne last shirt. Hwe moja no. Hwe akwara no ho fe. Hwe ne papa ne kita ne nsa. Ne papa ne kita ne nsa still onyi ni sa akwara na wu. Onyi ni and how? Onyi ni. Me ko twere ni din na wo school na ya na sama ko twere ni din na ye. I will give another picture. I was here akwara na nimini we dey mfedi no. Wa wunti ne manenko. Wa wunti manenko. I was here akwara ni nie. I have the picture na mami. Said you what there. Monya saying 216. Thank you very much. Mania Jimo papa. Me you achana me chebi am other radio stations na no pa no. Mo amunya 2 ne 3 ne 4 no. Otana munyi 16 in free so na momfa. Na muncha why 216. I was here yes above K there. Otana general manager ya ma me bosia 20 cities na me fantoko sia mama bo. Hwesa akora nisu. The child cries and the child wept. Hwesa akora nisu. Abusia we ko Facebook he akora nisu. I'm sad. Sunyani. Enti dia mo ye. Enti dia kwaso we kuremi. Enti hwa na ba beti school we kuremi. Investor ben obeba. Mo beka se wo so kura wo kan wo bi ugu kure na nimase. Na nka mengu hwan ya nimase. Eya madwuma. Enti dia me pɛ me ho ani. Dia me pɛ ne se da bia me comment na nipa wuda ho. Dia me pɛ ne se me kwa abonte da bia na watwe akwara mogya na me beka. Enti enya dia me pɛ ne se beka se na nadodan kwa kufu ado abakurem wa babie ade bia no. Kanye na mpɛ no. Enya dia me pɛ no. Enti dia me pɛ ne se da bia me na mo kyere. Dia me pɛ se da bia me na masieye. Dia me pɛ se me na mbola so. Ade akye no pa bia nsem pii ba nsem huhu nko a hwesa akwara ni so. Abusia ko Facebook hwe. Once akwara ni so. And the child cries and the child wept. Akwara ni so 1 year 6 months. Hwesa akwara no da ho osu. Hwesa akwara no da ho osu. Yebe si akwara yi. Na daka m na odam no. Akwara na daka na odam no. Mewura ho. Hwe akwara ni na esu no. Abusia hwe ye de akwara ne to adaka ni mu no. Akwara ni su. Your child is crying. The mother is crying. The father is crying. The child is also crying as he dies or as he's dead. Akwara na wu nyina wosu. He yasa akwara ni su. Oh.
ensu atwa kure hu ahia munyam adwuma ensu atwa kure hu ahia munyam adwuma se de ano ya eden me se odo ba ko school a gina ho maka ne mra oton gina ho maka ne mra na boys no wo de ka didi eye buses na chi afemuntie Ghana National Association of Private Schools. I am begging you, I am imploring, I am praying. Say strategy o ma fa ne se oba school ha oseme abofke se me fa akwara ne mra oboa me ba mo chaw mo mount another strategy. Mate se Chris Academy proprietor ni nyame shira wate odo ba ko ho a omso design card bi ne bibi di amano oba na be fa akwada na we akwara wa ngu wo school mu ho ya hwe ne so awia ma headmistress de na ba fie e na rahu semi be siye odi na grow wa piege oya ba bia wo mu fie wo na hwe ba bia akwara ne dana na hwe tama omudi agora na tama utu say boys no mo yes ade no they were so fast so quick to omo tete chese wo omo tete to whoever comes out obi obepie bia pawu chese wo omo niema nyina gu kanum bibia wo kanum bibia wo kanum to omo chi wa pe no ma ya ma fast no ma twu mo ja no chese akwara ni so busa on say ne ma me be den how can the mother sleep obi oda ne ma me achi ama ade achi wa dwana ko school abon 9:37 otono nsa hwe ha how can you sleep? How can the mother sleep? How can the mother sleep this evening, this night? We na mo mani abre emma mukita positions e wo region we mu he akora ni su amofke fam ko ba bi omutwa na so no na Haley's International School Chris Academy e de ade bi aba you can never go for the child ewo Chris Academy mame mo proprietor no o mabaso monko Chris Academy Ghana National Association of Private Schools moni GS we ka kuro bia so anka GS ebe emergency meeting afre proprietors managers any headmasters wo various schools wo sunya ha nyina o kine putupuru because it is getting too much once yanku education director biaba yanku chairman biaba ndra na mo nam kuro ha sei na abon MPP abon nti makoto MPP office he abi omutwa akora na so ni we ka kwanhia awof kalan kakre bi na me hwade kakre bi anaye abuzia hwe kafra ombe block de ajai hwe wahu akwara na so no omutwa ni Haley's International School Sebra baby ahoma no de amount he de metimi de radio aye samre wo motete me hu ye mo hi no samre wo hu ye me hu ye mo hi no sama ka che so mo tam no ebe so July August September na so manya moja ko Benin Togo manya maja ekọ India o manya bi ede akota no so o manya bi ede akọ Ahafo Kumase ba bi o medem kora no kokọ na ho no mabosomfo no ewo ho no mabosomfo no ewo na papa we ye o hata soro ho no ne ba na obewuji ye nkwa no ene de asema ba no be ba enso ye na tetena nanka ya na wapaya sasim katamo chi akora ya o yeso peja sekan na peuse apani o sede chese wo mutete kan no mam me hu asema me nkampo biu chese ne ma nyina gu kan mu nansan enura me ko ya me ba wo mo si Dreamfood Junction hwa ma me bia fa ka free yamfo ma me na fa ka free yamfo ohwe ya otena kan no bi sabo so yam tumi hyew na awosia gu na ma me mu nseme ohwe na akwa bi atwepane asana junction hwa me se enti Dreamfield ase ho ko ba bi Dreamfield school no wo de me ya ne se obi abi school papa sei na wato ho Dreamfield International School na mo yesa what se kurobi ye serious an ko kira de be che no na regional security council municipal security council na nka wo hiem ba bi ese police post wo bia no ese Dreamfield ebi ko ho
dream food nipa egu ho no e woma kosi hehe ebesi hehe nipa omugu ho no wo moburu 2000 3000 police station di ho anaju e hosum fia no mu sum gu ho e na bone nkwa na nkrofo edi sisi dan na mo gya no ho na sisi nkutunkutu dan tentini bi si ho mewura ho chena na me ba me de ebekom bebre mo dan tentini bi esi dream food ho mewura mu ho akwa bi dia ochena meko ho na ade maka mu nkotetem wo ho why awradi di manim Helis International School Sebra obano ochiro ni die man free uniform na playing grounds e wo ho CCTV camera e wo ho ICT e wo ho o mani kuma kra no ho papa 0241587644 ayumrei se woni maame na nka be den ka be buru se woni mensa no ma ka be wibi se woni me yanka obe buru ka barista nyumre kra wontimi nye program because ne de mako hunu mani so wo mo kire na me ko ho animdifo ne atitire pa sa wo mugu fridge e wo mo kire emu ahemfo asikafo animdifo ne nkura nketenkete tisese wo mugu fridge ma woni nye wate hwekwan obi ba fa so awuo ba obeburu aburu eya no mansapa na ochira hangover ancho eye bono betes emfono esanso sayade misrawu wo ye no suyan ha ya opebi etu aton a ko anyumire makase hwe no wanko ma miki ho na wanko buru amro so ko a je 2-3 tots bi na fa kwanchi anyumire betimi aban 050 812160 me ba cho so wani o minim ene waso ehawa efre no ENT ear nose and throat Rafchik akwakofa Dr. Bifri Kolebu Teaching Hospital aba nyame ya adoma memele da be na wotwe July 22nd Dr. ne betena simpunumpu ka wo ha kire owi a operation wo ma obeye aduro ma odebe mawo diagnose wo ma odebe mawo kasa kire odebe mawo aduane na odi obekire se diwe eno achi Rafchik unim ne dada oye OPD oye surgery lab scan ECG gynecological services oba wo problem ewa wase ana be ma pachoko abisim Jenny Guest House 02081199638 na no wo mo eni enkomom e ba cho wonua aye na gyeso obetu kwan ope passport a ka kire ne se nyame ya adomo a agye se dwoda passport office no wo matom nyesa aban atom wo mo aye relocation ye firi hwa ko baabi se be ya mo ho nkire mo ntana fom na ye mbobom di betena wo saa 5 hours 6 hours regional director me mawo adwo mo waya de wadwene kuro no ho enti ka kire onua se agye se dwoda on the 17th July ana won bebi nsakra bia so be mo so ate wo se nya bo apaye mo mfa nche afi mo a manya eba awurade mo a mo pe baabi awurade nungu bi de eba ho aye din e de ama no awurade mfa yia we akora no kom na wo tiem kai awurade fa bi tu akora bia ma me yefunu mu e wo Yesu Kristo din mu na mfa ne ba no nko Bellaland Learning Center ochina me pese obi a opeba enye madoye 200 Ghana cedis na tie enya agro na me no I am talking in spirit enya agro mansere obi a opeba onye madoye 200 Ghana cedis me adoye na me de ko akwada na yekunu no obi akwara no obi kunu no nyo won film o kaso film wo yare he died on natural death akwara no obi kunu no obi si mento de emfama akwada no na chiriba na de no esese nanka me ya metimi ato but o se mempe obi a opeba mansere o well ndi ochena obi a ope saade ni bi no premi 200 Ghana cedis ade no eye 1.250 1 million and 25 cedis wi na me de aka na to petrol gumi kan no na me de atoka num na me de akoma akwada no enye di na me pesi Kennedy abusia eno nko ade tara 1 media daroma no obi won person mi wie na me ya mamre no nso a so pese mre TV so a
me ye kyerɛ so wo mpem so a and ewa awurade ho ugidie na enye wo nkwa wo wi ana de wo ba na wo benya no next year no akɔ Bella Land Learning Center mfie miensa bosome miensa wo mbegye no ba bia na efre ho eye the place now efre groovies ana KFC frɛ no busa sɛ Saturday me ba 0241282533 wei ɛyɛ akwankyerɛ wu hwɛ na wo hyia ma wan frɛ mo difoɔ na Poku menyo difoɔ for son sakrame radio sakrame royal form said that mattress papa so na adwem boni sɛ ya ma wutrim wo matete wo mo mattress no so Royal Foam Ghana wo matete wo mo mattress no so a oto na o mama free pillows 2 ono yira na mada wo mpra so na mada wo maje the 12th Ghana Business and Financial Service Excellence Award na menchia Backstore the general manager na rabo suma dwam ko da dwam o ba bia scoreboard no so ewo no wo mo another branch ewo ho ewo Coronation Park na chi 0205092259227 aye nompem so na nya wo mattress na ha wa ko Atonsu Agogo Kumasi Sentimental Tema Community System okwa ba heba specialized expert ewo bone disease enkase nompe cancer bone and arthritis bone injury swelling stiffness or wana say obody no aye kasi arthritis dislocation of arm or wana say unkotodwem change location 0244988004 Jackes Agrochemicals Adom 480 SL and no go no by any na no afudie so na nyini kama Joycam Roofing Company say chance papa fee and ho oto emam finhia edu enom 15 years solid against warrant 15 years solid against faded just empro and so Sunyani area 4055100900 mamenchia me maame bi oti chipo depo ba mo na wo mabie ewo eye Dr. Mo nompem opposite hono eye new bar and restaurant uduru aduane bia wo pato no yebema obi ato ensa bia so uduru ha ye ball ho ban kama uduru ga flag si ho ena eye Israel de esi ho ena America de eso e fro flag him kwasieda eye mutuo special ye fro ho chipo mema me ba ko ote ho area ma test ho te sen chia Kuzuni Enterprise bra na oma perfume papa comfy baby diaper comfy baby wipe and adult akra na ko school a mesrew manento eye manchi airtime cracker manchi ginger biscuit manchi digestive manchi milk manchi shortcake and afi manchi jam akwada no oni di rough na bayi aba akwada na me ye interview odumasu onya bayi aduane no me de ma no nti oba no to biscuit fatu no tira nkoje obi ba biscuit anko yan ko fasman famrew len frames me mawo adwo 0244856141 Obuase Betes anonkwa na activity atopa 2000 adroye Herbal Center Daroma esanyare wa bebre wanuma to na wontimi ne di omfichikro enya 0541305287 oba enya ne mensesa me pacho eya oni nim komo wati sese nkura na omaba no boys na chichi nkura na wo mo mpe obi a wanya ne menses e ka me nkwanka na wotwe bia na akura enya ne menses na edne kwa anye yie Anatabo Ventures stress water closet papa ho ene wo watete ne niema no so ukita 2 million 3 million 6 million 7 million titisika no ubenya water closet so the friend no eye complete no enuru 800 Ghana cedis Dumasia station babi a wo mo unique nte no e form ho 0553288616 Divine Miracle Power or stroke ni diabetes and now tenase e wo Glamour Hotel Ochina Betnas, baby, or Betnas and a friend was 05420899983. Biscuit to know the other boss were bed a miso fruit drink. Len frames, me patch off numbers, a manager and Fabim Rewa Hanadino Channel Fabim Rew 02462702221. Fay a branch CC Udam, property electronics say open a electrical appliances are entry current to say fridge, freezer, all sizes. Open ketwa any akese o de ye cold store cold room and answer open air conditioner horsepower afi open washing machine gas cooker microwave oven kettle blender open iron me pacho furniture brand new womo ewo eye Sunyani ha obeyira also call Franco Trading Enterprise Franco abro sign ni
Ubon say oye abro sign ni. Afi hwe wani hwe cocoa board. Udru ha opposite oye transport terminal no. E hope and a property electronics wo. For 050-810-83387. Udru ha wura ho. Nyame ya adoma memre da ampaye ebedwa e wo Sunyani Technical University Park ne so. Sompa FM yakofa fofora be friend Sompa Tertiary Games. University se wo eye Sunyani ha. Ye no wo musia se de besia hye yamfo nurses training college no. Mokra kwanfa so be wo pane kra mu. Mehye ne se de mesia twa wo number 5 no. Me do me pebro me number 5 standing 5 nkwana me ball. But if you make the ball, don't miss the man. Mo ya nurse for. Standing 9. Na when she go no. Na when they defend no. And member 5. Member standing 9 no mo. Me member and me gina ho no. No ne se ball ne ba na makwa kwche. Aha. Ade o me de mpane ni nduro beba. Enti bacha hobeye de agro na medi. Hobeye de. Sada no na eye wamfie MP obebo ball. Regional minister obebo volley. One de obesan so abo MP. Na afei MP hwan kura biewa. Ono nko an. Me bacha ano papa bra. Yeni College of Health yamfo University of Energy and Natural Resources. Wo mo provides chancellor. Ono na obebo mo 5 akwa school hobeye de abba. Ohima Enterprise bra. Na omau eye POP papa. Ohima Junction. Udru ha. 05566844115. Abusia mon kafra. Obra bam. Abusia me LPMs ni sa. Me sponsors ni sa. Mo amowo yamfo Asutifi North South Kenya se. Momfa mo adwadem to na menye ho dawuro mam wate. Wanwe ya yenye ni afio. Afi beba no unya chance wo so. Oje usofu di. Oye herbal doctor. Fadebra beto airtime wa hamano. Babia the whole Ghana. The whole Buno Ahafo. The whole Buno region. Sunyani. Babia Nsem Papa Friba. The authentic, strange, confirmed stories. Eye Nsem Sisi. Nto uton wade wa ha. Obiya beti. Enti adwade bia wudi hote no. Fabra no mo ho dawuro emfa ma wai. Osofo so gini dia. Bra no meto 10 minutes. Ewo eye Nsem Sisi so. No me preach no kan sempa no. Te se de miwie pe. Ye bebo mpa ye. Family of Gold. Wo mo ebeba no. Wo mo de wo di. Nto wo maba. Aduma bia wo mo no say hostel, hotel, restaurant, chop bar, boutique. De wa bia no fabra ne mbo ho dawuro. Emfa nhye tokrum. Emfa confirmation centers na ewo wo krum ha sei no. Fa confirmation centers wo mo fa sompa. Why? Abusia mawie de metimi de ready wa ya na me de eya ma wo no. Awofo no mo mani na ho. Mo a mo fa a school for nkwada drivers no mo mani na ho. The next target is school buses drivers. Woma piska no ye discover that down. Aya na se car na say na akọ se kwantifie nwura wom. Nkura ni si me kwadwonso me ko ha bomu se kwa. Won be fro na ba kuntim. That is the next level ankrofo na fa. We aye Sompa 98.9 FM. Unyan wo ba bia hana information, education, guide, entertainment and control ewo obi ade wom. 0543 989989 0543 989989 enya dawda ana 0247 989989 mamenchi atroni fo nyina sister jewa o atroni ho tesan oni atroni hima oni atroni hene na makai master chunchu ose mame tasin abusia menchia ne ye Nsem Sisi o na wo kan sei master asante o nsu atre mechia hello hello Nsem Sisi o na wo kan sei odin ukasa free the rock na ga tafi odumasi ende ye do call tanoso kwano so accident si na ye do call Dominance Pentecost Junction de asi no yenti o yo me kan enkola ni school from that when I last I think the time I can't GDS and should take it upon one say Alabama any mandatory to all heads a hand. No more young categorizations back on the say and castle forms to home. And but the people are complexes to set that atrocity to be there and the almost
Lomo pass on them and the corner of your worship will not have long, Uncle Mo, you see that part. Uncle Mark conscientize it, has on phone, and also the security state bed. But they are still. Who say no to keep me up Wakaka? And I just idea. Nothing. Maybe into now walk and into river go to home. Yes. You also want that you and the sister station, the report is about Darby and the ex-president of Mukuku for they stood it down. And look so far example, you are the local share. Our not accident, no accident. And then you know, equity or more comfort to say they are also all come out of a warning. Or where would you man ask? Our one at them, well, one in any. So, in the video of river, you do not be out there. The old chunk and that's in a red wafer. In Yamia body, I saw yes, and we are one to change the baby breed. That I put it right now in my power. Let's make that say. Hello. 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 Nsem Sisi. Hello, what can you say? What for you? There be Auntie Maggie Chuan. Yay, Auntie Maggie. And you went here. Kafra. Na de asema boom hudodo. Oh. Asemu. Then what do and soon back fine. Oh. I didn't know you see a rabbit. I mean, if I say the young couple, yeah, or to somebody. Don't let it be a drama. That's a bonny yarn you go. A man from Mount Granted to a year, my new young couple in Canada, and a Julie on and now. Ah, I was that. Oh, and I mean to me now. Oh, where that? Would be back. The young couple in Kenya will see. I don't know if we are to I mean, I'm another here. And yes, I never did here. I just said, I will call that woman, would I want to be a ballroom? So then I mean, I'm not here. Don't Kenya will see no more banner. In your way, you're running when you watch. No, also, and some imagine. Amen. Yay. Akokora na boji se fitano. Yay. Aye ni ada ben. Okay, now what you mean na ono ne ba yezi pastor oni akọ Nigeria ntino oba ne be hu dai be ye be bia be ye do ma anabi a ya nkwanta ya ye ntini je na ngene ne die ni. De be si bia no aboma ma de wai. Yo ma tena. Me bank ne me board ya ni me mmiri na wo ho. And it is so good. I say, yes, that's right. That's it. 0543-989-989. Hello. Hello. Nsem Sisi. Hello, can you see? What you do, cause a friend? You let that as a banana here. Because I feel the same thing. I go off a room. I would have been young. I know. Oh, serious. Your way of Brown, but you did any idea about that crop. Mate. That crop, baby, yeah, be family minimum. Yo. Kakama can say a hospital, that is what more horror. Any I don't know, Mecca honor to Casala. Now, center me for another young fool. Now, me for a solar, you may do now, put the better born again. And then in a pie and a booty, behind us and get work. And see, you will see an American and may I say, Madame about the hospital. Yeah, but presently I'm first insurance soon come or you buy her. If I know insurance hospital honestly, young queen, young cook chaka, young queen insurance can't that then chaka no. Or catch says what the any young cook. And to be buffy, you know what I'm so hospital and for brother about hospital to one who yes can ask 25 not the man I know you can't buy it. So far, you said 25 grand a year, 3. Not a book of money, the one we are now, and also by a car, but I will see. I'm paying up. Okay, so once again, almost Cassie, your father, or the group, the good and in this.
again, no one in this side, you see, what to one, almost to one, pay to a book. I also saw by a nest but this than for a year, and you said, and Babu out over back hospital to go about the heavy pub. Yeah, I have put you on uncle for him. And I am into our own 0543989989. Hello. Hello. Nsem Sisi. And I can see. What you do as a friend? If you miss me, because I feel young. Ain't you a young fool? Anna, say, me, you say, in somewhere accident and name you Mississippi being a baby, no. Said Mr. McCarker. Yeah, him for no more way. Yeah, him for Nibinum. Yeah, him for Nibinum, yeah, Madonna. One way. Because once a traditional woman, I could be yeah, a control be Pia or your friend say, a man. It's more just a more yes, I'm a and then you're here for no, because some crying with destiny, your politicians. So, because that information I'm about to say, in Trimana, yeah, Banon say, anywhere, it's Yamra. By a new fan to Nina to go, to Minimanis Cassem is a dinum, to Minimanis Cassem. Then, at the same time, walking. Support was now working. Name first what the car toy. And no one see debut on Tisada, no, and no more concrete, a failure. And the next one, as I jump for it, as some now walk and a rare. You do much as much as you manamo. That can't a boo, you know, a pretty for by who. It before set up potholes to let down. Oh, my God, come once more. Said you, Mr. Meka. Do you want to say, would it said be a great dream or what? You better say, as I did the Kaka. By a tears, I did the Kaka, so who support was with us, no more if Fidanas or more book and be a man yet. So, and a man I had no cleaning a minimum, the wood to let's say, Yaman, one control one more who by a. You see, I don't know. Indeed, Nana made them comes meeting. I can just say and pay you for no, just say pay you for no, or more or more wine, and you could no dinner. May I say, 0247 Naventia Yamfo, Naventia Chuan Quanta, Naventia Ansin, Beposo Rubin, Emre, and I feel a true. Hello. And Nsem Sisi. And already now, Juana. Nana Mure in the Disami or my German, not paying for Naira for my being for Nankasa. Yami, I'm going to go. Nana, they paying for Nankasa, and I will be a small. But you know, was the air Colana, but yeah, no, now, I'm not in the room. Now, dear, them way and Namas Rajas, Namaka, me and the crew, and better deal because of my good time. I didn't assume a crew to what them to be our really no cost on the no. Nasebrekum hima yebi. Well, you should say the Panama I started no more you, Nana. No, Mamma, what you know what Tio said no more way cost. No more you, and you know my cost. Who's your Jana yet? Jana, you know. You know, can cry, no, my cost who could no crew and could you know, because I'm a sinner. Ghana, who for the see I'm a menu mean in a way, mine. None no, my colleagues are in Cafe. Timping for a name for the service for the bidding. There's so many other nice from to cook over Queen's son, who South Cruiser, and no more we are supposed to do about Cruiser. Yeah, you don't draw and show them one to no, my giant party, but I say, no, my because a number of guys, most boys say, Mana, only I'm Koso, I'm chair sister, ya, only sister Charles, when I'm more a sure corner face, sister, a queer, SD. Hello. Hello. And Nsem Sisi. No, can you do? What you do as a friend? I'm not going to put the crew. What your man is a cramame. I can go to crew. About your interim futuro room. Not small to be out. I'm for no much or more than. A warm hole.
And I also, and I will can say, what can say to an media, and go more to my own. But I know what I said to you. Here is some of the we know for another time. Until you hear once in the anchor, another book. I mean, you are part of the Obusoka, and the certain man on the Trahas or Munti and some Okano. Almost supposed to say, Munti and Yokoso. So be a from Mokomonko. Is the Yaw for no crime, I have a program. Got it, I want to be in the town, so it's the There's a Utifia, or Yamshow, Uja Korano, Honau Koskua, or Yamshow. First out magazine and air frozen, she Alba mortuary. I also know. I mean, I will clone because I have several colors. Okay. This is about and will go to do. Eh, who free me couldn't diaba? When your throat chief with the colors. Partner frame chief. Oh, fine. The colors. Okay. But I'm reporting no about beer or tell my betchy. I mean, you're right. I know if I see the colors. When the banner, I said, I scheduled. Okay. Much on it. I will come for May I say, Enchebia, you beti a doma eku, doma fuku, Enchebia. Hello. What are you? Mepato evening. Good evening. Mepato me free estate in the donor. Yentio, donor. Mepato na minchila upano unkofoni na. Mepato me sisi and central phone to me na de bia mpanimfo for more krum hana bia demonstration bi nanka. Saa akuwa no onka matima ye bibi. Sa mobile ye fan bio so me hu se me sinka no. So mo begu nsan bio. Se beku fo ye bi nanka mo so ye bi se wa obeti obi bibi anka bibi nsi wo so. Adwenche na meche. Adwen papa ye kan wo mate. O froka kura na usuru. Ayasemo. Ti se me froka ni me kunu ka je se me fa fo mi suro se me froka. Yi na se wo hwe. Se mpratwe so ho ya ye den. Ise wo kom pratwe so na usuru so be sora no mapa ba no. Erade mo e boys is na me mo so no man kwatente pa na fa ka bi chi da bi machine da ho. I say ya e pesi tie sa e pesi e be free na me. E ho ya mo free na e bi na adwini bi wo ho am de be ma me why. Me da say. And now, sorry, I just also be for 35, especially in Kayane. I want to say no. This also in 10 because Umuhua is simply and the boys and so my brother on one petria. And Laura Fair, so I ask some more. Hello. Why new? Nana Poku. Yay. Let to say. Not the issue was your idea. Nana Poku, really. I be sim this year. I'm because I feel this. But I ain't you. I'm saying the couple down, catch a service. Meet you, Governor. The same way that I do be a neck cannon. I can ask a man, neck can't. Then I will check out Kura, enemy. Him and Nana. I can I edge and a cacra. Kruber now can answer me. Yeah, you Krumer. Abisim. Nana. Abisim hine free bet a him for her. And as I say, I cry, you acting Abisim hine. Maybe I want to. No, Nana, the men, the meaning so. But Nana was a hene or Nana, maybe baby, and Nana no more quiet, Sani money, and I was a Nana need bring up on the Sani mana, and no ma, a quadrum can say, we are acting Sani money, Manana one. Nana won't be become a kaipa me yakrana, ring a gay back when I say, in Krakum side on an am say, as I'm making a much in me again, Uncle Mukukum, a moment yes, I would net that tunnel, tunnel with chili, tell one packer and son of which I'm Cobia, or Mukofa, Domina, as I'm making a joke. I can become 35 years, I can go there 1817. Now, Crano. O ma sma kwa nso onko tare na mo tia kwa nko mo de tata no mata no chiri ye ma asota no ye asota no ye bo fa kwata no ye e ma chiri ye ma e ba na ti se na wan fa kwa na ko bi o mo ko fa kwa no mo wa so mo da kwa no e be pa
kwan for Friday or by your monana. Never na wara on the kunti tapa. Oh nana, it is an anonymous man near ma yenga video of the video with Yasu. Panama moment yamra. Kunu jimboni ani ba jinna kula ka to chebisi kwa na offer. Ah keda o kampra sen ikonya age mi sini chebisi ni. Waso ma. Ora dia gunana. Na mukuro mi ni nkitwa oni di mpapa kura. Na o ye si o wa bisini kura because na o ye lucky cross na ka semeti Alaska Junction obegbo odua. Na ndi jai kan. Ene go do kan Alaska just obi aka do Adikalo gina wife Alaska of na atumu. You look at Adikalo do the wife Alaska pasimus. Na ye nyi faye krono because adisimi look at ya the bia be kobia na ye wo dimpao ba na ya agi agunti. Da ma so. Okay. Wadi amudi nyame shiram na no so kam. Eva mun kosa ya dama. Abusia yem fancy. Enti na sami nam kwan so na me ba me hu se gas ne nam kwan so ba bio. Omo kompana twe ne bio. O majai. Hey. Abusia yem fancy. Ada obi gina so. Yem fancy. De tie ni. Nsem Sisi ahoma ne. Teresa mama nya mo message no. Obo August me nya message no. Na ya see edu me nya message no. And all the guys. Onyame ba Samson Donko. Also me nya message no. Paul Emisa nana, it's not easy in this world. Everyone has nkura na yeku mo sa no. Ye be nkura na yeku se nsu. Se nsu nguru nsu. Fine. Abusia tire number we. So what to na bibi hawa. Your friend Nsem Sisi ana kama sem mame. 024 891 99991. Oba hwesa asem no any traditional council bia any court apart from that no so your hino so your sofu so your elder so your dikino fanebreme I mean tell we a constitution eda and after 024 another 24 99999. Your friend na Poku Piesie for Semichamin Kwana Banyi Mintum Mary Mantam Neso, the unofficial mayor. A riding count on your cassia. Baby Adruno. Say I'm fine empire bar, Umbukunku Yambani na and it's your call Arena of Miracles International. Na for yet Yasamno, near Bompaye. Empire in the year Juma, the Osusu Bonecurano, obet me a jai, a sense of two for young coupon. Enam empire bosso eye enema bebre aneti ne basisia. Hallelujah, hallelujah. Because of the show then tall maso nemfafa hodie ni oje emre wo ma nyame no kwafo di hene ahon kronkron enkasa awie ne yede animonyam be ma odin wo Yesu din mo amen. Aneti yane asafo mpanimfo ene adifo ewom wo ma atimi aba ene ne wo mo ebedi enkomo na anwumre patro ti asem no na nya asem ni ti for refree for na odiso a ebebo am odifo aja papa hoye nyame adom papa hoye pa itinerary bi wo ha ansa na di asem na bremo nane de em se itinerary o na ye ekina esum kase na ye koso. Okay. Echina a miracle service. Okay. Nyame ya adoma sene da bia ya woda bia ekoso no sana e be koso pepepe. Ani nti nyame ya adoma echina e no wotwe pepepe. Nansi ye de yemre ya adwuma pa. Ani nti no wotwe. Ani nti awia no mienu pepepe ne ye de osom no aba awie. Na china papa e kan say me say powerful new beginning. So wasi onipa bia beba service bia ida sem paboa won sheda na atade a won sheda fabra then ebegina ho ama enema foforo wo onipa bia wabrabo no hyebrem so ekina wo hwa ne wo ho no. Okay. Ane yenti asem ne. Okay.
Okay. Mepacho nyankopon enhyira. Midi kind nchia kese e de ma mesunsum agya Prophet Miracle Damoa Godfred. Papa nyame nhyira. Nimse ba bia wo bia wutie yen. Na partners of Prophet Miracle. President anti-gifty and vice Samson any omo boa ma yetimi bakasa fidie su nyina onyankopon hyiram na nyame ema mo nsa no adwuma enso abapa onyame nyamo kase pa me ba na nyame nko na me ba me ne Prophet Ernest Afrani ene bai dodo na Afrani pa muka Prophet Emmanuel Asa the Lion Son any Apostle Desmond and na nya guest bia ano dem pa root miracle yentem na also be worship but yemre no nsusua na yamfa keyboard ama ntino worship na hwa ntimi maso ntino onyankopon nhyira onipa bia mepacho na nso onyame asem ba wo nchen ye besere se obebie wakomam na watie na wa receive na waye asem ne tiefo na wanye asem ne tiefo refifo na onyankopon animonyam ne tumi ayekese ede amaye na ene asem ne very powerful na we a seasonal message and inti onipa bia message se obetie ne ye omo share live e o Facebook ye de nchia kese enso ede mamo me pa cho wo Facebook no so a no type fire no e wo so no ehun se uja no eye adwuma e wo ho na ehunu se bibia ekoso na in this month no a month of July month no a month of perfection, month of completeness, month of rest. Ntime mpa ebo a me de motiefu bia ne se onyankopon ema the spirit of perfection. Amen. O amen ye kesi ba bia wo nyame beboa wo. Amen. Empa ebo a me yima onipa bia ne se onyankopon ema the spirit of completeness onyankopon ma ade bia wo ye bia ntimi mfa ma wie papa. Amen. Receive that grace in the name of Jesus. Mempa ebo nyina ne se onyankopon ema the spirit of rest onyame ma wa home ewo wade ye nyina mu ewo Yesu dim mu. Amen pa. Amen. So very powerful and quick one and your teachings no ya to ne din say be vigilant ma wani nya den enna ho be vigilant ma wani enna ho so ye be cut across everywhere a onipa bi atwa se ese wo ma wani da ho anye sa ye de osekan ebedwa nanka emi se akamfo ebu bebi na no ya record e wa akamfo nwumanum according to the accounts book no etire miensa yimu eye ensia no o se asem kase frisro eba frank anya den ensi so elinti onipa bia o se o ma wani ye den eda ho because of say anytime bia there is an evil atwinity a epese ebe bone ma papa edigu na answer na teachings na enkwa wiye no I know say enipa bebrebe ma omani ada ho e wa abrabom enipa bebrebe ma omani ada ho e wo shebrem. Be vigilant. So also for quick one, young kind scripture no. 1 Peter chapter 5 verse number 8. Be vigilant. So the word vigilant simply means keep careful or watch for possible danger or difficulties. And are watchful to detect danger. Watchful to detect danger. Vigilant. Ubia otiemi bia wose uma wani da ho. I don't know. Baby awo ana abrabo awo bo enti aye ka sa asem no but uhia ani da ho e wo abrabom. There are a lot of people because of say omonia na ho. Obi ya warini ene na wade agu. Because of say nani anya den ana ho. Obi sese ya make say na juma obi ye no yatum or the cow bank because of say nani anya den ana ho. So this is very powerful word onipa bia wutia ebe boa wo se ne ebe ya wabrabo no be konkan se ne onyankopon tie no
opeso nipa bi akonanim ewa abrabom there is a place called there. And God want everybody to get there. Yes sir. Onyankopon peso nipa bi aye den eduru ho. And nti wa ma wani anna ho a wuntimi nyeden enuru ho. Ena sane onyame aye wa abrabo no etwa se wutimi duru ho bi e wa abrabom. Anya sa asrefo beserew. Na ade wo ma ehunu pa ne se onipa bi anani na ho bia there is something bia e batutia onipa shebre and that thing is working behind the scene. Okay. Ye adwuma e wo sum nachi ana ban nachi na wanhwe ye no amma wani an ho asade ne be hit your life. Okay. And nti e be bre wase eti so onipa bia wotie mi bia efie bia wo Ghana asase we su bia mensa ye den ewom. And nti so obaji atum se mensa wo ma efie bia ba ye nso ye den ewom pa. Enti so wa ma wani an ho asebre na onyankopon ka ho asem no ana brabo ana twerode na ya twerɔfa ho ba wiase no entumi mam ama ne nyeye nipa bia wotie mi bia tie mi ye se there is something written concerning your life. Onyankopon atwere bibi e de afa wa brabo ho. There is a prophecy concerning your destiny. Onyankopon de nkomhye bia ye den aturu tiri so. Na saade no wanhwe ya enam ade a ekoso osumu nti saade no ntumi nyeden emam. But onipa bi o manani da ho na opeso ba brabo ko nanim opeso live legacy e de to sa wiase wem no o manani ye den e da ho. That is when Peter trust idea way editor. So First Peter chapter 1, chapter 5, verse number 8. Yes, sir. Also for young kind man. I know ding. Petro nguma idikan eti a eye enum yichema eye nwotwe. Okay. Ba na tifiansem. Ose munsi osohwefo ne kwan. Munsi hwan kwan. Osohwefo no. Munsi osohwefo no kwan. Yes, sir. So there is something here very powerful. Okay. Also resist the devil. But there are some people they are running away from the devil. I know the hintasem pa. Away hintasem. Bible say resist the devil. Or see your bonifo ne dey. Ne kwan. But one can say dwane free obonifo no. So uma wani da hwa utimi si obonifo kwan. All right. Na wunwane da Christians a omudwane e won sori emirem omudwane wa amane ebrem abra okunu mu aya dia ni da so asa no a ohunu se eso ohunu se owo Kristo no a oye fapem no afa no odwane firi ne nsori no but onipa bia na ni da ho bia ohunu se ensohwe bia to no e test for the next level. Onwane da obegina okun nani akon because okun ni ho a nkunumdie nso nyeden eni ho. Set na no ayechi David ne one ne yere ne ma ne japade nyina akoye no. Yes. Na ye nsohwe kese. Na ye nsohwe kese okon kese da nanim. Because David ye obi asabre ne ye bone sobo. Yes. Man ni nyina ni abre di na tem. Ani abre edini chese obi akasati ya no. Nti wanwane. Ogina kon na no. Yes sir. Mani di nkunim. Amani di nkunim. Ani ti okon bia eba bia no utimi gina ano a okon na chi ni nkunim de eden. Ewo ho. Wasimwani na ho. Verse 8, you know. So, First Peter chapter 5, verse 8, verse number 8. Moni na ho. Onipa bi a wutie me. Bible say ma wani nya den. Enna ho. O say ma wani enna ho. Enna ho. Be vigilant. Kalusha dabaha. Moni na ho. Ma wani na ho. Munwen. Efri se. Momutamfo bronsam. Motamfo bronsam. Onenam se jata obubom. Onenam ti se jata obubom. Na ohwehwe de obenya no amene no. Ana ohwehwe onipa obenya no na yeden. Amene no. So this word is a very powerful word. And into onipa bia wani na ho no. There is somebody already like a lion seeking for someone to devour. Yes, sir. And into onipa bia nani na ho no. Na brabo ka achi. Ye nani na ho no na brabo jinsre pe jinsra pa. Bobata biribiri se po asoche. Anodin. So also there is something ya jinkwa ye di na chi Jesus Christ. This was very powerful. Bible say Yesu bat yasefo asase so no wo mission and no assignment and inti abra or yes or person wie na assignment no na kire se nani na ho wa abrabo ni hyebrema enko bonefo e de wiase animonyam esesa animonyam a onyankopon e de be ma no. Bible say the Spirit led Jesus into the wilderness and he fasted for 40 days and 40 nights. Hom ne de Yesu e de ne ko
akwawie so ema no eya kontene 40 days and 40 nights. But Bible say abra Yesu yes a kontene no o say ase owie ye no pepepe o owie ye na ase owie ye na na chese owie ye no ese ni monyam bi ye den epie firi ba. But o say there is somebody a obubom ti se jata na o hwehwe obi aye den amene no ope obi ase no and inti that person went to Jesus oko Yesu nchen oko ensem akomako enan eno katire Yesu na kire se animonyam bi wo ho wo kun na chi ese ne nsaka but no obubom ti se jata pese wo se animonyam na ne nsa beka no but enam say Yesu ani da ho nti ohunu se obonefo pese ode animonyam a eye wiase nyina animonyam ebeje anodin and in the Bible say obonsam ekon nchen eka kire ne say okay Matthew chapter 4 yes verse number 1 eba no Matthew asempapa 89 ni chema ye ba ko ba no wase Yesu sohwe ana honhom no di Yesu ko sere so se obonsam ko so ne hwe yenko na wase na wadi emuadada aduana awiane anadwo akire ne kom de no na osohwefo a efre ne bonsam ba ne nche bese ne se osofo aha na ehu no enti Yesu amanani ana ho wa ade na wo ye ne ho a because assignment na oba be ye no na obagye wiase nyina nkwa na owia yede nkunimdi abotire de abono anodin ena otamfo so hunu sa nkunimdi abotire no ena ose saade a ewo mu se wa ya kontene anopa awiane anajo na saade no me mane mam abotire we me mane mam ani nti okoye na no se osofo kama me he ose na obuya se ena obuya se watwe ose ana osohwefo ne ba ne nche bese ne se woni onyankopon ba na se woni onyankopon ba na kasa na obuo yi nane pa no kasa na obuo nya den nane pa no na obuya se ne se unim se Yesu ani na ho a oya akontine wa ya akontine na wie o ana na ekom nso de no eso obi a wa ye fasting na wa wie yemfa ma ye daily life wa ya akontine na unim se wo ye 14 days na wa ye wie na aduane a wo kondo na yede abrew but abro de ba ye na na oka kire ne se woni onyankopon ba na kasa na aboyi na ne pa no na boyi enane pa no ana obuya se na remember se buo no edane pa no nso a enam se kom di nti obeden dane obuyi pa no ana obuya se watwero se enya pa no nko na onipa nam so betena se no nipa bedi obetena se nemom asem biara efiro onyankopon anum beba no ana obonsam de ne ko okuro kunkunu bi mu ose ana ode no ko gina asore fie na tifin afedia ode ne ko kuro kunkunu de ne ko gina asore na tifin ana ose ne se ana okatira ne se woni onyankopon ba no ampa sa woni onyankopon ba na to ho twere fam animonyam no so ani nti nsohwe na eba no anu aden woni onyankopon ba na to ho twere fam ose na watwero se ana Yesu because of the word ose anya abodo nkuno nipa ebedi obetena se ana ose watwero se ose na watwero se wo Yesu nti obese na bofo ama onse omewe ho so na wona ya mpembo abra okotu word no in the beginning na ana the devil nso hunu se or the 7 year adwuma de amenso memfa asem ni bi nyeden ema no ana so watwero se wo Yesu nti obese na bofo ade amayen abeso wo nsa yam and inti there are some people a one ma wani ana ho na wo kase bibia ye Yesu a na wo twala olukwan mu anhwe benkum anhwe nifa ka ba yeden bebo ku ze nyansa ne disu nyame this is very serious onipa bi ahia ni da ho na me ba be wura nkrofo mu hia ni da ho kasi ni ba osafo yi kam yenko okay verse 7 no Jesus ni say watwero biem say enso awurade onyankopon hwe ani nti enam so wura na ni da ho nti ana ono nso bu ase ni say watwero say enso awurade onyankopon hwe yes sir ani nti ubetumi akasa I am too anointed watwero say yentieti owo ne anana ntwere so na onka yen ani nti because you are too anointed no wahunu so owo ko na wakotia obeye den
Oye de obeka papa. Ani nti wo hia ni da ho Yesu bu ase ne se watworo se. Yem so awurade Nyankopon ye den enhwe. Yes sir. Verse number 8. Obon samfano ko bepo tentini so. Afedi osan de ni kodina bepo tentini so. Na wose na wokire ne wiase ahenie nyina ne emu animonyam. Ana okire ne wiase mu ahenie animu animonyam. Ana wose ne se. Ana okakire ne se. Ya obekoto asore mi a. Se obekoto asore mi obronsam a. Me obronsam ka me de yenyim nya be ma wo. Because of sika. Because of say ebinumu pesikanti. Because of say ebinumu epe wiase mu agapade nti ena omo de omo animonyam atofom. Ama nipa binuma fa tietia so. That is why ntia eso de na animonyam to fom ama ni nua Jacob fa ye den edi so. Aduane ba akunti. Nanso na glory ne ye den ewo ho. Ani nti obonsam di ni gina be potentene so no se me pese me di wiase we mu a me di so no. Emu ahini ani mu animonyam nyina hye wonsa. Ana Yesu se ne se. Ana Yesu se ne se. Satan firi hako. Ana na watwero se kotosore wurade Onyankopon na ono nko na som no. Ana okay. Ani nti obuase ne se Satan firi ne soko. That is why nti a obekan a etiri asem no. O say resist the devil. Yeah. So Jesus never ran away from the devil, but o si ni kwan. So there are some people ese mu si obonsam kwan, ese wo si nsohwe kwan, ese wo si amane kwan, ese wo hunu se ani da ho we mi di si saade we kwan, se ne be ya me nkoto sa nsohwe nim. Okay. Anodin. Yesu dwane bra nsohwe atoye. Nanso Christopher aya ba ye dwane abra nsohwe ayeden. Eba abra nsohwe atoye. But Bible say the devil is rolling like a lion. Tio obubum ti se jata. And I am on definition of vigilant no. I say watchful to detect danger. I say we say abra obehunu se nso ye den. Eba amane eba. Esum eba. Aninti se wanya ni da ho a unhunu se amane bi ye den. Eba. Onipa bebre wo ho a there are a lot of signs akoso wo mo hyebre na obabra bom na asechire ne se amane eba enso hwe bi ba na nso na mse o mani na ho nti o mo nhunu anodin Onyankopon the signs bebre eye adwuma sign cross of ni twi ye den onyame odi bibi ye nsenkyerene na odi bibi kyerɛ ama hunu sɛ saa de wei aninti there are a lot of people omani na honti ade ba ko pɛ omako wo ho saa ade ni ntumi emfiri omo abrabɔ so nanso anytime bia adekode na eba besi no there was a sign nsenkyerene bi ye den edadi bibisi ama hunu se sadie we ba besi wo hyebrem ebesi wo abrabom but because of say na ni nyeden na honti so Jesus ni da ho ama obonsam antumi anje saa animonyam na yade ahenie Bible say abra otimi di obonsam so no tro se mayete asese yade osoro asase so ani asase ase ahenie nyina yeden ahye ne nsa ye boni din a Bible sin kotodwe nyina yeden ekoto takirema nyina epa mu kasa Yesu Kristo ayo wura ba se wa manani ana ho ana ohunu wiase ahenie no de ne nsa koso ma enko obonsam amma saade na ntumi anyeden amam there are a lot of people omu tie me ni sese ya ba bi onyame peso do kokoduru abrabom ni hyebrem no wantwe ya do ho bebo yonkuo bi wantwe ya do ho bebo abusua bi wantwe ya ade bi beba beto abrabo ni nyeden na ho. So you have to be vigilant. And in the whole idea who here. That is so also Bible say Abranti a friend Joseph. Okay. Ohunu baabi a Onyankopon ade ne kɔ wabrabom. Yes sir. Aninti wama nsohwe to no na mubu na bam. Ewo mu sen ono ane blood ni moja ankasa yeden eton no. Yeah.
okodi afoforo nsem soja ni no so ton no ama no kodi ahemfie bi a all serve as a slave but abro okoduru ho no ohene ne yire no aye na dwene se oni ne beda ama ni monyam na wo na so no aka fie ho no ma ani ntinka ni monyam da Joseph so no be kasa ahemfie ho but Joseph nso ma na ni da ho hunu se ani monyam da me so no so aye amane man ani monyam enipa bebre nsa beka bi ani nti saade a memma saade ne nyeden ensi mama ni monyam no enka fie ha enka maame ne be serve Joseph te se ne husband owie aduane a enam egu so obegege na pampa no te se ni kunu te se ne boyfriend ana te se ni sugar nka Joseph benya ne te se sugar mommy obe pampa na de ope bi ode be den ode be ma no na ni monyam ne wo fie ho no ma but o check ya o hunu ye no snow ani monyam ateme so no so ani intimate na ha mema mani ai den ada ho ama ni pam pem ensa ka ni monyam na ateme so no tie me nipa ba ko anu masem ama ekoma eba be mene Egypt Israel yo nyankopon man yo nanso afedi omo nkasa koto aduane e baabi a Joseph animonyam ne hyeneye no anodi ani ntisana animonyam ne ye wiase animonyam nanso ne ye gia ka himfie ho obi tie mi sese ya animonyam ada wo so no so baabi a beduru bia na nipa koto nanso wankasa wo hwe wabrabo a bibia ni ho enkyeresa saa na wabrabo aka basaw ma wani da ho a onyame peso de uduru mpempenso obi okay my god be vigilant ma wani nya den enna ho e wo wade ye nyina mu my god anodi be sober, be vigilant because your adversaries the devil is rolling like a lion. So be sober na before you can be vigilant no also that is the meaning of humble. Be humble. I say ye den obra wo ho ase. Okay. You won krofo bebra onyame pese o kire omo ade but because of so mani na ho ntino ahobrase anya den eni omumu but also me awurade me na me ma ne obra ne ho ase no me na me ma ne so yes sir odom ahobrase fo na hantan fo de wo si won kwan so nipa bi obra ne ho ase no ayo nipa na ni ya den eda ho okay timi osofo yenhwe ade me be kasa ade awura students mu obi a wo ko school a wo tie mi sese ya odi yenhwe akura wo frase na o maame ne o papa atiti omuma wirem ade waba nursing training college omo atiti omuma wirem de waba UNEL de waba college university but o buy no do ho abebo abusuakuo bi a onkai ba bi a wo firi onkai ba bi a maame mu mponya sika o ma wani na ho sa abusua wo firi mu emu aden na ye titi ye mo wirem ade show school sia won so be ye titiro e ma wabrabo ne wonu anu edi wachi nanso obaye no ode ne ho akobo gang bi omre ne ho ase afekubo ane namfosem na ni na ho ba ko pekura ye sua de a won sua bi no address no nam krom no mo sen back student ma wani na ho okay bro ho ase na sua de na tie ne ye ka no tie me onyankopon boaye onyame do nipa bia but the drum so hwemre onyame mma ma eden e metwero ma ani nti wa ma wani na ho ansua de a en so hwemre ni beduru wan hwe ya wani bebre eni pa bebre sese ya me ka say omo adwuma gu because of so omo ani na ho adwuma na wo ye no oba bebia even adwuma owom adwuma wankasa wodu sika bi adwuma bi be na wotwekura no nsi ho wagyae de ahye obi nsa adwuma ne kofom so na okasa no na mpai base abra wo bom paye no no wani so da ho osi pray and watch wo bom paye no that is why ntia definition osi watchful to detect danger watch and pray ani da ho yade ho hia ani tuwa mo wani na ho a abere ni abere bia ensem ene be me because of say I so who say the devil is working behind the scene ojina epono na chi
rolling like a lion. Yes. And in 2 years student. And I'm saying busua no bi anko school wo munti no. Obonsam bu bom ewo school no say on pese wo betumi aye den. Akọ school no. Nti wo ma wani ana ho ansua de pe. Na fe de ne workings no ne nsa so mu. GPA na beba na oda form. Not the what to form. Kra flat. Serious. Asafu nipa bebre ani na ho wa abrabom. Nipa bebre ani na ho wo hyebrem. Na asafu abra me bo awura bi ni madwumam no. Be the book of Luke chapter 21 verse number 36. E wo so mo wani da ho. Enipa bebre adwuma o ye sesia no. O start ye sika ba. Asafu onsie bi. Onfa bi nsidan. Onfa bi nya hwe na ninna ho because of say onimse from wo hoyi ete hoda anya sa na abrabote o start adwuma na ekoso na eso mo wani da ho eso save sika ni bi eso mo wani da ho eso di bi sidan because untimi han dan sa enwo ba emebobra ani nti mo wani da ho o save sika ni bi no na di bi ye japade. But owura adwuma na sika na start ya eba na enesesi nipa bebre esum because of omoja pade nyina hye omo sika nyina hye na ni anyeden anna ho na adwuma na start ye na baba sika no enye yize saa so benya ho on se sika no nyame ya adom ne ba obi timi koto perfume be 800 cedis oso be calculation obewie na wadwuma no ye kan se normal woton ye kura no e bia oboso me kura na ade a edwa wo pesa wo hyase ye na saa sika no kura ennuru saa oso akwa 800 cedis e dia koto kala wole etwama obedibi abele ko obedibi yogurt ba obedibi eninti ennuru saa wani ana wo sika no be hye wenye bayi o that is why edumre anadwun some a wo de maye na ano odin we ano den we wisdom pills are just a antidote to some people's problem. You want niema bebre o ha ye bo ho mpa ye bado nyame ni anu ye bia de man. Na no me catch ro say unse ni etichi aba say God alone is not enough. Ema me can say bi chiro say what you can do for yourself no God can never do for you. So these things no onyankopon ema me ye ma because of so de ni da ho no e de amount. And what be a quine amount, and into one more near now, no more bonsam na obubum to say Jatana betucha with Jumanuswa. Satamno, one shaya, what the bayam piebo, and so on when near day. Anaho. Branton now in a chimp and also my own quasare. This is very serious. Opesa ware abrantian unyan wale numpuno or semen quasare. You are a Christian, you go to Christian family. Or your man quasare. But still, Osia Noa, you know said that there are some people they are dating some guys. Also, na me ba. Omo dating binim say ya. Nipa na o dating no. Even kura bi o nim ni full name. Dabi. Ni nickname anonim. Akonkon shikela wakeke bosomba said na anu nim onim ne papa din nim ne amedin onim ne nua bia but o se me na date for 4 years 3 years o se obeware me. There are some people and you man lead you into their marriage right now man make kasa no be a problem that on starting fitting ase no mo de start ye no one more near na and kasa wade no wan kowuram. Okay. I know it. So now can there. I know it. Papa. This is very serious. Obi tie me say ya start ye no satam na ye de eyekoto ana na abrante ye no bo no ana odane na sotoro. Okay. Ana otena mu ama no oye ya semene na wo ba ko no force na no ye ne ho ade say o de wire na ebo no. Na me de emene na wo ba ko nya ne ho esa wo be wo ha wa ma wani an na ho abrabo we mu a wan hwe abe feli in life wan hwe ade be hye baifo wan hwe ade be hye onipa bi na nso na nya obi a ohia ni da ho I saw mo wani da ho sister brother mo wani na ho this era na ye wom no sa wi ase we system na se sia ye wuram wan ma wani an na ho a wani bebre. Also, do you know said this era no na me catch madam fubi wa brochire say yemfa shape anybody and a worry dabi o de sania manu ko ware a wan hwe wani be den e bebre but so mo wani da ha ubenye obi a
oye industrialize na ni da ho abraboma ye ne bo brama ne yeye ani nti nkofa obi ankofa abrantie bi ankofa abaya bia abra won so pesa obobra a live legacy awo wiase we mu obi tie mi sese ya oye married man oye warefo bema enam se nani na ho nti ene ajapade a oye ni nyina wasan ton ni obo modin ye mfitiase ni nyina nani na ho ene nti sese ya ka beto nanim a ka mene no age se osan ton ni properties. There are some people as say obi ni obi date say asa nipa no oba wo life bi bia kofom wo wabra bom bi bia kofom obi na meka nkyro say sa nipa we buy no wanya ni da ho. There is a science ekoso menka sa nipa no ye baifu ano ye bibio sa nipa no betimi ni obi akwa connect ama ne niam aye den ayeye but oba wo nchen no oniam nyina ye den ekofom oniam nyina esai. Also, do you believe say obi no oye numonyamfo pa onyame to ne nsem oware ya na ne bibia say bibia na ne na ho onyame ma ne sign. So there are a lot of signs onyankopon de ma yen ensentrani bebre wo ho a Kristo de ma yen se ne be ya ni da ho se ne be ya yen koton sohwem because of said the devil is rolling like a lion. Right now as I'm speaking, opobia wadi aguno. Se siya meka se obia ni na ho onum nsa odena bra boni num wi num tramo odena bra boni ye masem o mana ni na ho the onyankopon e man nsentrani ade. God is giving that person signs but osime mama ni na ho okobura ade chia no yare na mbo ani de ne hospital na ne ho ato no sorry ya no asan akonum bio no asan. Now a day is coming. Obekoni akachiro se ukidna say. Ajuweni so. Mama wani anawa eniema ekoso abrabom ni yankasa eni efrema ye ho. Osofo, do you know say 80% of our problems are now issues e wa abrabom yankasa ni efrema ye ho. The devil have only 10%. Obonsamo nimshe. So scripture na e kan no I say be sober, be vigilant. Why? Because the devil, the adversary, is rolling like a lion. So, sa onim hwe, and onenam no bubom to say jata, and on should be. Senka onim say na o shebreti anko ba so straight. But onenam no bubom. And into bubom no opobia ase no opobi edi amaniama no opobi agunani ase. And into won so abrabo a wo bɔ no efrefre nimguase ma ho efrefre yade ma ho efrefre owuo ma ho. So one ma wani am na ho a wan kasa bekwa koduru mpempenso bi a saa bia na bekwa koduru no onipa bia ntumi nyaden enjew na wa na do ho akwa akotum. Oba bia manani na ho oya wadefo sese ya meka say ya sesa ne niam ato agu anodin ya sesa ne niam ato agu afiri awade ase because of say wa manani anyeden ana ho oba wa ware enkosi den ene omo a omo ware ye wonam fofo ne omo na etufo. You have to be vigilant. Wa ma wani ana ho na wa ware unya ware pe watu ho afiri namfo a omunya den omu wale yim nti wakodon abusia foforo aninti maami bi bonyum bi evre na wura mabadu osi minima no ye nti minama na mesome kura ye den enam minima busia me firi mu nti ese me mama ni ye den eda ho sister hweba bi a wo firi brother hweba bi a wo firi onyame de japade bi de yahye wonsa onyame de animonyam bi de ato so se wo ma wani ana ho a the devil is rolling like a lion obeji ne kita na firi wonsam obegu wani mase obema yade bi abeto obema nsohwe bi abeto yi wano anyeye enipa bebre sese ya meka say omo bi omo no akase mihunu yanka but mihu yanka is a foolish word. Also, this is very serious. So Christians ayaba
a Christopher ni a GD4 yaba e wo se ye ma ye ni ye den eda ho anya nsem nyina na ye de anoka anya baabia na ye kɔ anya aduane bia na ye di anya tokro bia na ye wuram anya onipa bia na ye ne twempena ofra ho Kristo ni a wate ho ade asi baabia e hokron te se Kristo okay ane nti anya baabi bebre na ye kɔ ano manyina yehu ni sapa nke mpa boso kra beti o ozofo nka ye mmom mpa ye kase mre fo so mre sa enka difo mre akofa ba ya ba ya afa no nua boro nko onya nware no ozofo aba ne bufu a obo TV no oba obodua enti se oba okitatu obeshutu obeku one day tam obie na no obodua no kitatu ankode bo ba ne tuo nkuta ne ntina obodua no nti tuo ne na ye na no bia ne beku but time na no gentleman go say anage de me pene pa o so oto ni ade but o ya na obodua look at this aba na woto nti wo mo odua no wonku na chese onyame ma sign but still the tuo no yi ne ho no osofo this is very serious generation when you hwe ya tambia yegunyame fie be ha nyame wo mpai bom ya betia mu sa nanso ye hia anida ho anajo kire ade papa ade ho hia osofo this is very serious enka ye mre enka ye mfa ne so bebre nkogu onyankopon so ade ho hia papa ewo mu se mpai bo ni hia mpai bo ye o se prayer is the key empire na wose ye bo because o se ye mo empire da ye mre da adenti otamfo no bubom ahwehwe obi ase no ba sabe ye maye ni da ho mo a abrantia na listen to this abrantia bia bible say omo ye anuafo mienu on papa wo sika o se papa se waja me hu se me bre ajapade nim so obema mbi unya nwu wu ana de mam tem na family ye den e mame enka oje ye no ampa waje wo de owani da ho a enka abrantie no start say obede estate investment or ye investment but okọ ye na enam se na ninna ho nti ana ode no hokọ bo ahohwifo and intini papa man $80 million sefa kobo bra abrantie no koya ona de no kobo ahuhufo ni anam club ase ni awiwi bi ono nko nipa ba ko otumi ton sama nipa 20 a time is coming me say osofo asem wo nipa bi antie ne ye when you involve God in your life the only person that you need to involve is your one kasa yourself okay and it won't for one shabra bonuma a time is coming omo ana utomo omudi omo ana omudi wachi a omo bon samana ne ma guy names no omo wani ana ho a time is coming one kasa wabra bono omo nyina be dwanaja because of say auto forma ne ekita uninti and omudi wachi but ne ekita unu free won sa pe omo no ni twaka obi anu ni twaka bio so nipa bia from ho Kristo ni onipa bia opeso obobra e wasetena we ni abrabo we mu no e so mo wani ye den e da ho amishira sorry amishira ani da ho ade ho ani da ho ya ade ho hia sorry awa dada setena brabo no e onipa bia ni obedua no enu ana abeden ubetwa onipa bia mesi de obedua na enu ana abeden ubetwa so wa mo wani ana ho na udo wabrabo te se si ameka sei obi wa shepu ne nanim kama oye adwuma yetua ne kama wonko a ude ti ma be 6 ozo bo asempa na meka no onim so ye fast na dwene ye fast or ye smart ude ti ma 6 ya ude ti ne so ya obema ni sika obema obi asika obe rent ari ti nipa na oni ni ye adwuma no when so han dan na otofon na osiesie binim dan na che so otua binim school fees na ne maame a ohwe no suku ma ni wie ye omo chiwo omo like be kuro omo nya skantia ate etwe be wiate obi maame ti atuna na che se omo bi etoda bi kura enam ombeto e de aye nkwan kuro omo nya bi nso na wotia enam se wonni ani da ho wani na ho anso ebia no nyankopon arezi se wona aye breadwinner e wo fie ho e wo abusuanum
una ye Joseph wa obeyi nipa fira busuam nanso wani na honti na wonko anti nipa bebre hyebre abrase nipa bebre abrabo abrase obi tie mi sese ya odafi ase enam se nani ana honti ono ne ho abonamfo wifo kwa na woko arinti sese wa be ye kromfo by force ano odini wani na honti enkanya sa na wabrabote but sese ya wa start wiawia niema wa start peke because of say eniema wasua nom ewo nipadua no this so wi ade ansa na watimi anya sika kotobi areho. This is very sad. But so be mu wani ada ho wabrabo ne asetrema. There is a grace be ada wabrabo so. There is glory be ada wabrabo so. God has deposited something inside of you. Oh, nyame pesa sa ni mo nyame ne yeden. Ebam edema. So mo wani da ho a nyame be mana bam di ama. Also can Luke chapter 21 verse 36. Lucas and Papa eti a eye aduonu baako ne ndichema ye aduasa ensia. I wanna make it kind. Yanko. Enti wase munwe na monsre da. Tie mi o. Munwe na monsre da tie. So it means echina ye kwa kobo mpaye. Yeah. Echina ye kobo mpaye. Na ya siro Nyankopon nsem ade. Onyankopon ye moburo hunufo. Na de adepa e de amane ma. Wase me mu amuye nipa mpo mu nim se ede eniama pama mma na me awurade enti abra ye mwen na yesre no no Nyankopon de adetitiro e de ahye yensa na de ade ni hye wonsa e se wo ma wani ye den eda ho munwe na monsre da anode wase munwe na monsre da na monya ahoden de adwene afri noma a erebeba nyina mu afedi ani enya ahoden ye de bedwene afri noma so there is danger ahead. Yeah. Okay. Onipa bi apeso bobra bia no ba bia wo kono fa show tirim say there is danger ahead. Fa show tirim say obinya obeyi wase akonwa fa show tirim say obinya wa obeto musuo di amount obeto yade di amount fa show tirim enti abra wo bom paye no a wo gusu na so ma wani da ho because of say there is somebody all thinking evil, there is somebody all rotating in your life or person dia the boni bi be hit your life. My God. Anode my akasa papa anode and to hear ni da ho e wo wabra bom vigilant. You have to be vigilant. Enipa bebre nam so mani na honti osofo bi Onyankopon pagya no osofo na na wo ka onyame pagya no de adom to no so onyame ye ne se enka obeyi na busua firi so pa ne amane mu Onyankopon de anointing ankasa to no so but enam so woni ni da honti na osofo mu osesa mata ta so osofo mu na ogege amanfo sikadi but there is a place bi onyame peso de uduru Jesus. There is a glory bi onyame de ato so ankasa de ne fatao na so nam se wa ma wani na honti wo ton wani monyam ama bonsam wo ton wani monyam ama fie atamfo. You have to be vigilant. O person bo abraboko anima mo ani na ho. Also, do you know said there are some people omoni da ho abrabo man kasa and into omoko omonim no say there are some people omon so di omon set ni to omon so omako akwaji bibi anye biribi na omo age omoni na eden eda ho a Christopher ntie me your availability is not important but you're reliable and very important. Okay. And inti debia nyasa debia ukwa sorry. You are always at the church. And inti diana ukwa sorry ni enipa nya free oso. But obia na ni da ho bia ukwa sorry afoforo nya biribi ye den efiri so ebi ni hwe na bra boso bobra. Don't only be available but be reliable. Okay. So this is very serious. Powerful. And intimate kotena soro ho da bia. And intita bia say omo amon kwa sori. Do you know say nipa binim kura ma binim nkwa sori. Yeah. Binim yenti. Nye binim yenti. And it wa won so kwa sori no. E say o ma ebinim timi di omo ho to so ma ne yeye. Okay. But so ma wani da ho a
onyankopɔn bie ne nsam so pobi di hyira ahyira no opobi di adom di ato no so opobi amana yodefo serious no odin papa also scripture na what can 36 na bi okay Luke chapter 21 verse 36 ya wa yewe anti kan yinum yem famwie kan Galatians 6 verse 7 to 9 na yem fancy na yem fa Galatians chapter 6 verse 7 to 9 atifia sam asetena mu aba o say mo na ada mo ho tie mi o wo bo bra bia abrabo na wo bo no bo fa obia ni ho a wadua mankan na mankan na so no watwa bode da no never ever deceive yourself men na da ho abrabo na wo bo no eye kokko a ma wankasa je ho tum sade we ye kokko eye tuntum a hunu se ye tuntum wantwe ya wo dada ho na ho na da na wo dada na de wo bekwa wie bia enya wie papa because of se wani na ho mun na da mo ho onyankopɔn onsi no atwetwe Kristo Yesu a ye di na chi ne ensi na atwetwe efri se de onipa guo no ne onipa guo no eno ana obetwa yes sir osofu ne onipa gu no eno ana obetwa wa ma wani ana ho a abrabo na wo bɔ no anu yie ene beba wo hyebre so ani nti wo nom nsa na wo nom no ye ka kyerɛ se nsa no nye jai ebesew na se wunti a a time is coming ye wuguo no eno ana abeden ani nti obonsam ahu se onom nsa o kidney say so he is rolling like a lion no akɔpɛ ensa bia anu eden onom a ka kidney na ebeden bese no because ye na etufu no wanti ne wuguo no eno ana abetwa tie me according to the book of Judges 1 verse number 4 to 7 Bible say Nsem Sisi also wu betimi akan ama me anka bem de pa Nsem Sisi there was a king sa king no kunkum nipa twitwa mu kokrometi no atwitwa wonsa kokrometi otwitwa na fe waje wa hoɔden waje utumi saa na efie tumi bi pesa waje enipa bi ni mani monyam gi bi ni tumi okay Judges chapter 1 verse 1 ne ba no kan 4 no verse 7 na okay osina Yuda tukoi na erade de Kenafoɔ ne Perisifo ɛhyɛ ne nsa na okum nipa mpem du ɛwɔ Betsek verse 5 okay na wohunu Adoni Besek ɛwɔ Besek na ɔne ne koin na okum Kenafoɔ ne Perisifo no verse 6 okay na Adoni Besek dwane na otinu kɔkyere no na otwitwa ne nsa ne ne nan kokromoti so this king on your friend Adoni Besek yeah so mantamu na yawa na tise bu na hafo a oba tise sunyan hena na wakun no watwa kokromoti na watwa wonsa de okay na wakodoma na watwa na okobrekum na watwa na watwitwa hemfu ne nyina na omunyina be hye nase but onyankopɔn ahoɔden sane ye no na ɔde Juda ɛkɔ no so na wɔti no afedie mepeso obi ahunu se ne obedua no eno ana obetwa yes sir so kind verse 7 also for come me ana Adoni Besek ka say afedie saa ne wakunkum nipa atwitwa ne kokrometi ade ahyehye ne dining table ase no ana ɔka say ahemfo aduoso a wonsa ene won nan kokromoti atwitwa tase mepono ase na chese tase mepono ase na chese wakum ahemfo mako 70 atwa mo nsa kokrometi yon nsa kokrometi ne agina homa your strength because tete no sa kokrometi na ade so seka mu abetumi di aiden akọ eni nti otwa firi ho a untimi nkọ okon ohene no wabre wase yes sir eni nti obi ani na ho nti ene na djuma eye ne kokrometi sure obi ani na ho nti na wade eye ne kokrometi obi ani na ho nti watena ho ama yatwa saade ne de afiri so yes you ana ohene ne dia sene dining table ase no de ne na asisi yeah was it sadia me ye no
Sadia me ye no. Sara na Onyankopon ahyɛ manamu. Afei de sadia no ye no Onyankopon ma Juda. Yeah. Ono so mu tie ni twa ne kokrometi. Etwa ne nan. Kokrometi twa ne nsa kokrometi. Yes sir. Anodin. So onipa bia na ewu gu sese yayi. Eno ana obetwa so aba. Ani nti wo hia ni da ho de ma wabrabɔ sene e boya wabrabɔ be konkan sene obeya no nyame aka fa wo no ebetumi abam e de ama wo. Yes sir. Amishira. Onyame dɔw ɔwɔ nneɛma pebree e de ma wo. Yes sir. Ɔse mumpo a moyɛ nipa munim ade a yɛsɛ moyɛ ma mo ma na me Onyankopɔn. So Onyankopɔn pɛ do si bia e ho kron do sim pempenso a wabrabɔ ɛbɛyɛ krabɛhwɛ. But se wan mo wani an na ho e wabrabɔ ne asetene ma wan hwɛ ya wudu sika nyina bɛhwɛ mema. Wan hwɛ ya onso ya abrante wudu sika nyina behind dan mama. Mo wani na ho Onyame dɔ Onyankopɔn hyira be vigilant. So the 1 Peter 5 verse 8 you know na je say yemfa ensia yemfa ensia na je 1 Peter chapter number 5 verse number 8 e wona ye kinkai 1 Peter chapter 5 verse 8 o see mu aninna ho mo wani na ho mo nwen efiri se mo tamfo bonsam nam se jata a obubom o tamfo bonsam ne nam se jata a obubom o hwehwe de obenya no amene afedi o hwehwe onipa bi a obenya no amene no o hwehwe obi agunabade o hwehwe obi ase na adwuma o hwehwe obi ayi na free school o hwehwe obi atoyade de ama no o hwehwe obi agunanim ase o hwehwe obi agunadwuma o hwehwe obi de na to afie ase obonsam ne nam te se jata se wani na ho a sa obonsam na oni nam te se jata no eye fie tumi se mensa wo fie ho de a wa ma wani na ho obenya wo. So be vigilant in the school of life. Anya sa obonsam begu anim ase obonsam ebema ni onyame aka no entumi mam emfa maw. So verse 9 also resist him. Yanko verse 9. Okay, verse 9 o say eno na momfa gidie nyina ho pintin aninti ensi ni kwan wani e da ho a obi anani da ho bia ye say asembone e ba franka anye den ensi so osum nyame bo nyame mpaya fa gidie gina ho pintin na si obonefo kwan. Yes sir. Eno no bedwane afiri mu nchen also ka kiro say o de wo mame na wo wi amaware wo wani na ho nti o de sase wa wo mienu o da so te o obi anware wo ba ko no ma wani ana ho watia wo biu fa gidie gina ho pintin na obetumi asi ni kwan. Resist him, stand firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. One can see you. I say, yes, eno na momfa gidie eno na o say eno na momfa gidie nyina ho pintin ensi ni kwan efiri se munnim se amanehunu ara na odemu atu munuanum bi atu afiase. Amen. Also nti wani ana ho a there are some people are dentia me ma wo kan ho no. Yeah. Onim se obi nim se ade we na ne papa ye ya wantimi amobra. Obi nim se we na ne maame ye ya wantimi amobra. But obi nim pa nso o se sa ade we bi na mo ye ya amanehunu we mu ye de mo ato afiase. Na nso enam se na ni na ho nti the same thing o ye den. Oh yeah. Tie me ewom se ukwa asore wa be sakira ewom se onyankopon nimo ewom se ampa Kristo nimo, but one hwe ya what kills your mother ewo abosomfie no wa banyame fie wa ma wani an na ho a sa nyame fie ho na adekode na betimi asen aku ama na yeye okay, because obi maame ani busuma wonu fie mra so wakuna to atwene ena wa sakira wa hu Kristo, but wo ba nyame fie no de wani wano abesi osofo panyine ho aninti
the angels na almost several to say bosom na ekum maame na sa angels na beku ato atwene and nti na ekum maame no ewum se wasachira but the same age one hwe a one more ni na wa nso be den obewu so uhia ni da ho wa brabom na me yim pa ye de mo nipa bi a wotie ne ohwe on Facebook so nyame ma the spirit of vigilance onyame mfa sa honhom no ento abrabɔ so adeɛ bi a woyɛ wɔ wabrabom awurade ma ani da ho honhom amen usukum awurade ma ani da ho honhom wawadeɛ ma awurade ma ani da ho honhom wadwuma sɛm sika sɛm wabrabɔ nyinam in every aspect of your life. May the Lord give you the spirit of vigilance in the mighty name of Jesus. Onyankopɔn hyira na me hyira na asɛm so ɛwɔ Jesus Christ dim. Amen. Amen. Okay, ubetimi abaram 0543989989 0543989989 that's 0247989989. Ubetimi abaram na only also for twinkomo. Hello, good evening. Okay. 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 Let him glory. Be to God. And you may damn papa and some panya also dear bread. Message na no day and no swesh. Na me shram no yamokasi and other than na move and some pa a change them and yamway yes. That was the pa. Onyankopɔn hyira Vic. Sɛ onso wati na de bɛyɛ adwuma pa ɛwɔ asetena no abrabom onyankopɔn mi kwan kɛse no mo ho ban wɔ Yesu dim. Amen. Bye bye. Okay, ubetimi abaram 0543989989 0543989989 and that's 0247989989 0247989989 and that's 0543989989 also for yes. So, yeah, can you say Arena of Miracles International, a place where divinity meets humanity. Na ya bom paye ni nyina na ye mayani ada ho efiri se empese ebejai adwuma ni nyina bo onyankopon so onyame edoyem bebre onyame edoyem bebre so onyankopon aye krado so opese oboa yende edum pempenso a ano eden but ye hia ni da ho se ne ebe ya no no awurade aka fa ye hyebre ene ya brabo ho no ebetumi abam ede amaye so etena da ye som eye som kase ye kobom paye empire na yekobo no yekoba baba fie ama yane ada ho wasetena ne abrabom se ne be ya onyame yane monyam ebeda adi ade amaye so eye no wotwe pepepepe no som no astarte anopa nyankopon ya adoma no mienu pepepe na onyankopon ede ye abewie na ne onyame wo maye na onyame ade amaye so ekina ye to nsafro nipa bia asore no wo new doma pastoral junction New Doma Pastoral Junction and into Yechina Yeton Sadi Afro Nipa Bia Ebia Obi ho person new D4 Ebesia me patrol brantem na beje wo number obeje number anyesa nipa ni nyina ye pon obia person oje number na obia person hu no D4 so wa ode ne agent no abeje number yenjiska yenjewe also for yango Facebook na yenhade okay so Facebook I'm on for be joining feed you know na time na aso but Ruth owusia o twa papa o twa salute pa no din pa o Facebook Ruth owusia gifty chumwa was it please God bless you my father Francis Henson I say may God increase your oil amen son of the prophet no di oja no din miensa pa atuato ono ankasa abada no wasan ba betro say powerful message and oma yeni ada hopa papa nyame onshira Maxwell Boache say hallelujah 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 ene asem na no edine Gwen Prisla so ehwe Gwen na so say amen nipa bebre e was but because of time in it you know we the basic Facebook no ebesi hase okay obi aba homa no so hello good evening. Good evening. If I told you we are Kasafi. Mr. Sosi, Tepa, okay. Panoko. Sofo. Aja. Menisha amen. Yankasa Kenya Pasa. But in message we
the particular cause we bring. They're so powerful. Amen. Amen. And then for them, say, can be a sister, in Kutu, what can you small drop in one and really acquire you, a brother. I don't quite a baby, a brother, the new history. Amen. I found my way, the sacral. Da nyankopon shira yeda sepa so timi dwane ye amenye okese 0543989989 0543989989 and that's 0247989989 ye pick 2 callers na e dwuma de nyina ba wie okay asofo bia mba suntina okay so ochina de almost say e be she new dress na mebo yes ochina yeah I say new dress na de be ba ni shoe ira se mpaboa na watade yekobo mpae de agusu na onyankopon ema a new beginning okay and favor enye kese entoso emfama ye so osofu ne eka nyina ne se e wa brabo no in the school of life there are some people are one kasa anye omo na afra amane de amom ho but because of so mama money anya den ana hono obi amane asane no okay obi amane mpanyimfo so obi amane esane obi but so ma wani da ho na hunu ba bia wufiri hunu abusua wufiri hunu kura wufiri ube hunu abrabo ye sa wo ye den obo. Hello, good evening. Odini we kasa free. Sister Bra Kodoku Mikro. Okay, yes. Sabra networking no. Networking. Hello. On position we here. Yentu kan you, what say? Okay. Amen. Networking in your back. Okay, me empire man. Okay, yeah. Stabra e bompire dia. Awurade me bompire jaw obai enu Yesu mojam. Me declare say one na busua ene ne ma bamba no den ento wonso. E man so he be bro wonso e ma wonso. Di won free atamfo mponkyerem ni atefo fidi sunu nyina mu. Na bie kwan akese fama wo mo. E wo Jesus Christ di mo. Amen. Amen. Hello, good evening. Good evening. Odini we kasa free. The famous Solomon magazine free actually. Atroni Solomon. Sorry. Papa ha. Hello. Hello. Papa ha obetimi na kasa. The bo papa so pa on jumadia de moyena message so be bo mpaye amame. Okay. Solomon bo mpaye de ama. Awurade me declare wo Yesu di mu ade wonsa ade to wako yi so. Shan konfri ni timbesi ni nase adie bi e battle no wona brabo ne hyebrem awurade ma ne mra wiye ma bambo kase entono so adie bi e soritie nipa wa busuam soritie nipa ewo ne hyebre so no ene ma bre na so nyame tumi ni nyame ho odim mesre mpaja ene ne monyam foforo e de to so wo Yesu dim amen Amen. Osofo say course no na de abawe Facebook no bia san ba so na okay. Into so last word na okay. Sorry. The Kanyana say to Sadia Fro, Arena of Miracles International. My father is Prophet Miracle Damwa Godfred. On an aircofer by the president and overseer at the Arena of Miracles International. That is the place where divinity meets humanity. Yankopon ya aduma echina da osom kase e koso. Yankopon ya aduma empaibo ene ye ka kiro say watch and pray. Ubom paye na uma wani nso eden ada honom se ne be ya nkoto atamfo mponkyere ni atamfo nhihye mo. Ene nti echina empaibo no start no wotwe pepepe anopa. No wotwe na ya bo onyame asem be ya adwuma ayaresa be ya adwuma. Oje be ye adwuma Nyankopon ye adwuma commission so be ye adwuma nyame ye adwuma no mienu pepepe ne aba ne ase aba ye adwuma so ne be ye adwuma se ne be ya Onyankopon ne waka fa ye hono ebetumi abam ade amayen enti ye to nsa de afro Nyankopon ye adwuma oba na fom kwan anase oyira wa kwantimfia number we na ebetumi afre ye beje oso na ba bia ye wono ya kire ho na watumi aba ne ya bom asom 02
0244 08 77 71 0244 08 77 71 Ubet me asan ya friend 0507 10 13 0507 10 13 Yankopon ya aduma numbers we dey atudua no ubet me friend empire wo ya dey ubet me bompaye e dey amount me pacho wasoda ye wonte ase ebetimi akire wase ade bi e ha wa tete wa brabo no obetimi afren na ye no wahye na onyame ani monyam aye kese e de amawo ye ka kire onyina ne se ma wani na ho e wa brabo imu efri se otamfo bonsam ebubom ti se jata e popi asai no opobi agunani mase opobi atoyade de ama no opobi aguna masi opobi aguna wade opobi aguna juma opobi ayina die free school eni nti wa ma wani anna ho a obeye victim e de ama otamfo no but ye mpa ebo nyina ne se onyankopon e ma wani da ho honhom onyame ma hunu ba bia okọ no hunu ne ode ahye wonsa se ne be ya atamfo efidi sum no onkotom empofri mo meyi mpa ye de ma o se bambo kese ento so otiefuo bi a wotie yen onyame bambo nye kese ma onyame ma nkoto amane bi eso kyen wo mu onyankopon a oye bambofo no mo ho ban mo ofie ho ban mo wabusua ho ban onyankopon ema ne waka afa wo ho ene wo hyebere ho emram emfa ma onyame nhira na wonya wo kese no ntenanim enkyerɛ wo ewo Jesus Christ dimo amen. Yebeda osofo asepa ne Nsem pa ode abre Sompa Arena of Miracle International for pa domasepa ne Nempa ba ene Nsem pa ode abre Sompa 98.9 me pa cho se bia ohwe omachira kwan no mo pastoral junction wonum na ufi Sunyani eba onsa benkum no so a odu pastoral junction obisa the Arena of Miracle International me pa cho bebi bia omhye bia no ubehu manase ofi kira ofi techima na so oba onsa nifa no so pastoral junction wonum na uduro no na so ohwe Arena of Miracle International me pacho ubehu omachira kwan me pacho number ubetimi edia from ewo sa ubetimi dia from no matwetwem komo 0507 101013 0507 101013 anase 0244 087771 0244 087771 ubetimi afrom na ade bia achiro so bia me pacho ubetimi afrom na ono omatwetwe enkomo aha ene di jumade ni nyina si mi a me tena fidie na chi echinchim fidie no DJ Darura na obetima from Diro. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sompa tiefo asamne ba ebekwa wieye na busa ho se ede na onya film asemben ya the founder leader general overseer prophet miracle damwa Godfred Arena of Miracles International ede na safo mpanimfo on see ode asamne bro ukoda bia efri non ewo sompa sayade Nsem Sisi brewo anwumre pomp 98.9 FM Sunyani. Tia samono. Ya samini tiefo na nye ne refrefo.